Kahwade Oma, Cassamy Cotton will be over me, Cassamy Cotton if you come into the age of being. So here, you go so Yajuma, Namin say, Dubia, Obaka, I say, Tam Naso, Abu Bra, Namino Cohel, Wasam. Take a pie make young coming jam. Your honeymoon may call be son. Say some say no Kai. I say Tam no so far echo, to me Bakayo. Also, Asama may be son. So as a dear and that from Ayasika Sam. No prayer on whom no bush and beer, or also say, no Najma from Unisika, about this animal witchy. And tell me, a comb, Kana or Mobocana. So me pay Mempesica, Nencotia, a Kadoji. Nami Vesica, me bayi daddy, no Mempesica, or ye daddy. Pachokasa. Oh, Namika say. Sisia also mean quite say no, me so me nika pre. But Nama Junior say, Sisia no Honde, but in my Jumana that dinner, Samona, my Jumana Sako Pimua. Come in San Casambia and Chiranibia. Kami sanka sambia nchirani pia. Miguso wa meye jumano. Miguso wa meye jumano. Bruce amiri wo ya mete hoyi. Menano ni nsani na medura na jwa menda. So mesisi sa mesi minafo. Oho na mesaka chira na say da. Menano meka se mesisi ya na nyesisi no. Menana da die sem no. Eni na ha me. Te kaminya kamiga ko doctor. Oso nte krata na me give na me ye yi mo gi na ye krata na ye di mame no ni me dia bra wono nte kaminya krata na kame ko pedu sandi mi nana ko yi mi da de ana ko he mi nana waji na papa ne say krata na de me yi mani wa krata no na krata na ho hia te mbako gi ya mo fam ho ko kire gi fo na me kire de wo mu o mba hia me say do no mba mame o say pa na mba wo mi o mba hia me I am a good one in Tessie. Jim Home in Tessie. The Dana Jamenda. So, Miss Monica Pre, make a G Kurana, see Secret and a Kurama. I'm the coach, I say, Wena, Mohammed Mudi Mamma and Mudi coffee. How I am Yamudi Mamma and Mudi coffee, and how an animal Sandia, but no more, no more. Okay, that's a secret and I do hope. Sauce now so by Gemma and Sono, and Okra one boss will be a mamma in That's why I met her that didn't have me up. Miss Monica, see, I met her, me, who they may come, when we come as some area. Me who they may and the bad dam. Alright, so that's it. As some not often our bonafide, you did money. Papa, I can say, only no I Juma bear in Fusini. Only if you say, or move to your food and na ni na ye Juma wa ga bi na me Juma wo ye ba amuga na o ba soko ban na ba na ba na me no amuga bi na wo ho na ye nyina na me ani ho wa amuga okay ba ye ba soko ban na ana me no si aye okay it's how many years oh I'm trying to say do 20 years abaka kakra I said 204 and I president ko for you no call it's about 20 years yeah and I know na ye Juma sa we are there Juma na emano na Juma na me ya man say nua no ye de firi books ba na de Akoma simoni atete ni apa ni 2 4 2 2 6 na sata so ade abagu na pattern nim ni atwetwa ni Akoma nsam ye kano de onim se nipa enim de wo obi akoma mu a ankoba beka odon ho asam e de akyerewo a anka obehwe yie papa na we ma me introduction ya mo siri me mo bi adi me ma cho
ye chia mo kwan shoko so kra ene ba Akoma mu nsam dwumadie so ewo Akoma 87.9 sɛ ye eresi atwena no lem not what men ka sɛ me be ka erasem men ka sɛ me ka pegi asem men ka sɛ me ka spatus asem enso abobe no ewo mo me ensa nyina me ma cho me tie for me chia mo ai me chia mo good afternoon kwan shoko so kra no me bi sa mo say mo what say era what say say we say lem ya say dem be ka wa osmi ti o hwe na maka on te hwe me hu hwe so bibi ani o lem ye na ba cho kayo bibi ani mama ya ni woni onye no pe de ba me ti hwe o yey ya sawo o ho ye de adom de nyame asema pa ye so boko nyakopa adom bia ye so ye ho ye papa kakra be ko adwa ada na me kama sem na wosire asem o e de asem na esi bia let it out say de asemi ye kan backstage wo de na me wo bi di da bi si aye ni bebi a wo keka koyi we nyina eche say wo ye sell out ada my bibi wo ye sell out my bibi ana wo ye sell out bibi sam say my bibi ye ndi nkomo wa bra wo ho sa ye ne wa wi asem na di mimbo obi adi dako ya nhwe ya asem baba be ka wa ha no da bi say ba asem so me aso me ho ba be say de me nka me nyina na ba ku bia no kai wo na ka wa ha me ya nsem wo eso da bi say ya je say na boy sa topic ne die na yen kofo do me si da ko say ya ye da ba discuss package no yen ka bi package no en fa yen ko ebe ya say no wa ye go ni fa so na odi why ya so won kasa e di nkomo na de pa ko yo ene so ya de nkomo e blob na yen nkomo no e ye mienu nti ene ye be ko no pasho mini nuama enene ya tenanse mema no ebo ye chidom omo eye production na ene so ye de Akoma mu nsam dwumadie no e de abremu ye checha mu nyina bebi amowo bia ne akoso adam asese de biara da mutie Akoma mu nsam esanse radio stations any TV stations asante mantem hankoa no ye kase ye kan a dos papa na so se wonya ye mugidie na anopa wo sorry ya na radio no de ato 87.9 e de hosa obi de enyi free hokra na chese ye bibi papa bi enti e na de biara da mutie ye enti mu a mutie ye nyina ye chia mo kwan shonko so nene ye nchia kese pa na ekwa ma driver fu a mode mo radio o mo cars mu mode to Akoma 87.9 mu a mutu kwan ko enkran tamale kintampo so yanne mu a mo ye internal rounds ye ya more drivers ni nyina enne ye chia mo kwan shonko so kwa isanse se mo de modal no eto Akoma 87.9 na munya nipa dodo ema omu etie mu no mo so tensempa ye ka no enne so ye de nkomo a emu ehwampa de bro enne de ankoye me ne be ma bi na wo ho we de be ma bi sa me ni oba bi enne wo ho nti oba no ma bi sa ne se na oba no wo be me na wo no enne wo ho ana se no wan ye se me fa en bi sa wo mu nti wo de to wa na me so me de bi sa papa ba ko nso wa ho na sem no kra de che se anu ade je se tie fo mu nyina mo boaye na be bia na de bia akwa akɔhye no ye boa no e ma ɔkɔhwehwɛ no me ni kan bra me nuama no ne ndi nkomo ketua bi fa ye health worker e be ba so nyame ya adoma 25th January me nda ebe ne na wotwe ye nante na pagi ubetimi anante bi de me hya se free o Aunty Bea metumi anante oh yeah sure last year oba ye fa e yeah this year de me ba last year be ntimi amba this year de nyame ya adoma me ya na nye izo mo dankasa sa eh de na ya na ewum e mo de sa nyema bebre o man e na me bi sa se de na ewum because minim si e be nante na ka se mu ede no minim sa ya na ye wo gu adofo aha wadanfo bia wo hu na che wotimi hia no obi wo ho no ma wonya bia wo betimi dia kofie da no so du ade na wonya bia o Aunty Bea mo de o so mo ki mu aya bisa pepe mu e mo de pepe o de sa dan no wo say married man nyina you am ring nyina dia toto ho no bisa pepe mu aya wo hu de akoso o so mo aya bi work no it's all to so na ni hwe ba dia so ne da no bisa no say o tu na ni ade no wo hu niama enye easy aya wo so hu niama me say sa dan no bo so o mo eye programs o fia ha o mo ma no omo she skin she bi guso she foot hey Aunty Bea Saturday 25th o de fa wani be hwa ade o de wo nante ko de fa car ni de echi kakra na hwe de yekoso ah me nante me mom de me pe o person na aya na ye group 98 Student Association no de aye mu na ya ma ba bi mi last year de jai
ene edi se de jai sa na mu odan kasa ka bibi che nkofo no mombre etiefo Akoma health work se wo ma bi da me se 25th o de pew shoe pew skinny ana se wo ye be ma so de pew track shoot bi Saturday share wa ha na ye sha ase Aunty Bea bebi ebe fa bi o de di akire bi sa ubenya amodene apomodene bibia dendende bibia bi wo Aunty Bea bibia bi manager obetu aso Aunty Bea na make up I see so me ma baba be hu de yakoso na ma ba so baba be shi na ya benefit bi de o ni ye ma benefit bi da e kwan be so Aunty Bea ya kwan ho studio haja kwa tibi ye wieso so a ekire din sa din na mimi sa ni ta so benefit bi o de mini aketo apa no no o benefit form o ye ni nyina ekire din Anita o benefit bi o wade emu de ahia Aunty Bea me se ekire din yo wate mu nyina din o de bubo din o din ya boko mama nana bila edin Ronya but Saturday. No shade. 25th no what day. Also on say di no di da unya be ma ora ha na bo na so the chief executive producer baby so we di no so ye di ma manfo sa mami nko we mu e o de said no me any first time ni nti no o de otiti motivate to say brand be shade ana me da fiada no aye o ba de fiada no me da ha me ba ya o do ni ama beba se be ya no pa ko 5:30 na ojine me da de pagi keke de na tese be sha se fiada na nyumre nti me da sa aya ma mo njimani mo so esa mo ntimi nanti se nya mo musi jimani no ye be je ne kakra na ye wie work na sa de na tese ne etu amu a ti an fi an Monday ni ya bedjuma na David when you dey bra bri kroma say wa bedjuma na sembeto enti ye encourage ye tiefo no work no we ye ka desire na so me wi a mema mo benefit of working so wo nanti no e ho fa so a ubenya apart from sightseeing dey mo hwe niama no wan ka so apom dimu ma listing niama kakra wa ha meka chwetu de to ye nuano mo mutie no me hu am say last year the video okay na me share video ni no mani je legend ye report bi na report ni mo no nse na video no background o me hu obi kana me dwen say wa say na ye wa last year mentimi ambe Aunty Bea me say hon na ya na ya me de de beba ba ya no astrotef ni hon kwa na ya na legend ya ni favorite what say one time solid one your waist down wodu na ya I want to work on na ya na ya me fe ya me de no nse yes ana me mani gina chire sa na ya hwaze ne toaze tina je say wo mo work na mo ko na bra na wa bra kwa na ne refi oh na ma mo atimi aye yi kakra nse yes ya de mani gina ni mo na me ma na de achire ti ye wo ye koto ye sole ye shake your waist ni ade na je say area safe I don't watch am me transfer me ya go so patro batro twice I will see if ever work on the 20 maybe Aunty Bea won say ye fie nyina ye bi wo honom very good for omo a yemfa ne say bia wanya stroke afina or recover eboa ma tissues no ni veins na akramping nyina work no eboa ma moja ni di afrisane obi wa ne cholesterol no ewo soro onante kakra bia na wabre opportunity na ani wo de wo ba na no ye nante obo se ebe ya habit ama every morning wo be ye bi Aunty Bea very nice de me kan de ne nyina na ye ka de asere but work ne de Aunty Bea se wo ne ye nante a wo be wo se apomudi a wo be nya no after that wo say ebe ye wo de say every morning untimi kwa bia 1:30 minutes bi da na wo dem aerobics bi wo hono mo ase wo nya bi da dani do obo say trainers ne de wo be fam a wo be ye emeye amo so mo no no niam so mo fu betwe me say wo de dani do Aunty Bea bra park ne ye nante wi a Aunty Bea be hwe niam e be ko so park ne so de bi maami bi na me ne ya na nam da de wo ka che say wo hu say na malaria chi no but sorry here na adwen so oben Aunty Bea no onante wo hu se wa ye very okay na aposo na ye ne hojo nyina esisi ne ho so yi enti Saturday 25th me de be na wotwe de Aunty Bea obia mo ne ho ye wie so as usual Akoma FM ye nya wo mo sa oh yes
minim this time but me sure say den ya ye nya bi kura nja o mo sada students so security personnel so mebe nyina aya na ye serve o mo breakfast esa mo ko fi yes e me ma de da ho mi hu o de kan asem ba me je Akoma FMD yo mate erani ese ye ba ye she ye branded t-shirt nti ne Frank ne owura chia me ani masem ko se na masoma nti omo manager be join ni omo wo branded t-shirt omo nche on say ye bi wo keep fit clubs ahodo omo wo t-shirt omo share the call omo programs ebi kra omo organize works they omo share na eno one student association mo share manager students na be ban so omo wo SLC t-shirt ne mo kro no ba omo share se be uniform na ye fe kama na bibia so etimi akoso bon se solo yesi ana solo ku di akiri eno ni asem no ye dane de 20 feet mrante okay say MTN for the media for call ni bi me kopa eti nyame ya duma me kobina asem na wo ka no na me ka ba besi so say yesi obi a obi ohia ne dofo o no de what you say eti bi wonu ma wako bebi wasa woko bia oh wako bebi wasa woko bia wunhia bi ene mo che invite omo nche ni yi na mo pe omo nche invite ni de metimi aka ya pe yi bia omo nche invite ni na sa ma ye wa ha ya bia na Nyankopon na madom so na adom be ba adom mu no bi enya ne de papa me boafo bibia betimi esi nti mo che invite mu ba bia mo de ko yesrem ye pa mo che mu ra hefie sa no ho na na yere emperi for small boys and kwa be guma e do ra ya ka se ma che mo che invite ra de ka mo che invite me che mu ye mo che invite ama no se de be ya obi kura hia no de wo ayi ase obi su babla no no ko hia no no hia no obi hia no de toilet kwa no na ya mo aka na awoko na mo mmiri na toilet ni o fie bomba la tele so ari na masi akọ bomba la chin tie ne no nti obi an ba bi obehia no ti bi kwa na health work na da na be pedi wo ye mo good afternoon ya da masi why me ni man we ye intra fei na ye de enkomo na enne ye be bo no ye de ebremo na ye di kan aka kire mo say nyame ya adoma 25th of January ya ene ye Akoma health work no ye de ebremo na we yenjiske bia say bio usika ira anai wo register na say feska bibra na be nanti bi debi obia etime be bi ebe nanti e maninya apomuden na se na make us benefit of working na egi krampo edi bi FM no sa wo nanti a eboa e ma wakoma enya ahoden wo sa ya wankasa show de bia na wa ye chako na se wakoma na ye dududu wo de be nanti na show wo so wo nanti wie na wo dufe na wo mu aye ha umu aye ha na wakoma na bo kim kakra eye ne boko so enkofa ohaw ne amane bia emfa embro enti bra ne be nanti na nanti a wo heart no enya ahoden afesu jonku na misisi na mikotodwe na mise no we enye marathon na mutu amerika ni bi no aka se we untimi enye bi we de ye nanti ne kakra so loku die eche brass band die eche enti ye nyina ne esa ombra na osiatike ya sha oto ase a osisi ya chie ukotodwe ya we yei na ubonsi mu ya we yei nantie no obe nanti bewie no na obe hu se wenya apomuden ewo ubons ensu emu de bia osna ma stress I stress ni de nyina ya fa stress levels no emu but utimi nanti a eboa ete o stress levels no so edimao enti ye ka sure say nyame ya adoma 25th bra na ye nanti na o stress level no enko from enfamao na fe so wa ye kese abrusu ye nka se sada na nanti ye nana se bia wo we kakra kapa na o so ati o na emu ma ye den a wo be bene calories kakra enti wo nanti na no aya o den wo bo se na motivate you untimi sorry anopa nchop mase nyina ho nhia kra wo fie ni mo kakra no ubetimi anante 10 minutes bi wow ho up and down gidi 10 minutes bi won se na abeya ode na eboaw e ma wetimi ate okase na waye no so e na afensu e ma wunyini sem no e delay no so ehu wunyini sem no e delay no nantie na awo eboa enye se wonfie no untimi enyini se wonya 45 na ojina 45 adabi na emum se ebeya wanimu wrinkles ne blood circulation ni be koyie ni ntino bo se na omre wabo na okokra bomu no the bia you look young the adabi me the papa bi oti me fie nchen example papa panyi pa me gidi so betwam 65 70 years na se ni anopa bia ono ane yard ho
onante gidi no emrante bi ofie okra me ngindi se na ho ode kra no oni omo ebeye pani nyina eye nante nti nante de eho ewo emfaso papa eka bia anim ena niwei ena num we sei no ni nyina wo nante a ebua ema wonya apomuden na ama omudu nso ayeyie de bia na mam de mood swing there be enyama e sha so dodo se wo nante a ni nyina ebua wo ema utimi enya ahoden eno any benefits anti ena panyimfo ahyehye Akoma health work no e de amaye se nyina 25th of January e be make that at 5:30 am na ya hye nante na se ye be sha se wa Akoma FM enyim ya de bia bia no bra na ye nyina yam hiem e wa ha na police for engide na ye ne omonko sa work no ye wie a yakwa wie e wo asokwa astroturf ye chi he ye no so Akoma FM chi ya e ho ye bekwa koye aerobics not na won sa say kotu say sorry say ye say ena ye say no ni nyina na o ma cheche sa nyama ni nyina se be ya se je se afida ana afini mu ansa na ye be ye work ni bie mu a wan kasa wo fie kra woni basic aerobics a wo be ye se be ya wa pomuden e be kosro nti bra na ye nyina ye nante na ye nya ahoden omo sponsor ye ama ye de Akoma health work yi e de abremo ye Midimafo herbal clinic Otria herbal powder Congo ointment Jovi travel for jobs and estate agency ena Dawood herbal hospital omo ena sponsor ye ama ye de Akoma health work yi ye de abrel so won so opese o sponsor ye na akwenya e wo honoma ubetimi aba no abe sponsor ye na ye work ni nyina no na ye ton wo so woniama no ye bo dehuro e wo ye platform yi so e di maw na enkofo ehu ade a woton na ye kai mo se Akoma mu nsem dwumadie so eba so adwuada ekopim efiada bia 1240 ekopim se no miensa ebebo wo behu yen e wo Facebook na wa hwe yen enso e wo Onia TV wo be hwe yen e wo TikTok e na YouTube e ho nyina wo behu yen e wo honom na yaka ensem ni nyina bi se ya ware sem se ye adwuma sem se ye mra sem bibia eye adesuade ewo mu no yaka bi ewo efie hanom nti wo asem bi wo how bi na wo de achinia na wonya obi ama ne enka bi ema wa yesi ye ni production team ya boke hire kese pa fa asem ne besoa ye na ye beboa ama wo so enya wasem no ho kumesibre ye be 5-6 years ekwe senka ye mo akofo anka adwuma no crime senka ye jai enso dani de nyina nkofo de omo nseme no na chese gidie bi wo ho so obunim so omo de bedan ye ne ye beboa omo ama omenya omasem no ho pomesibre nti wo so pesa wo de wasem ebre ye na ye di ho nkomo na ye boa wa na wafra ye production line 0530 507-849 0530 507-849 eno any production line ofra na yempanyifo befa producers na Nabila Kantanka anase Spartus kojosa akode omo befa na omo ni wadi nkomo ne ya pedate anase day ya ye de beka wasem no na waba na ka chom se ne yenkomo na yemienu yenkomo ne yemienu ye di kan ahye ba kwa sese ya yewie ya na kese na akasa no ewo echire eba entino enyi wafidie no emfi ha na koswa etie Akoma 87.9 Akoma munsem enkomodie na mo so ene ye ne grow fine herbal tonic ebebo enkomo dank natural health care enso ebebo enkomo ena next scientific herbal and research center omonso ye ne omo ebebo enkomo be papa bi atenase ono na ene de no case number 1 it's a case number 1 what's nice dada eja good afternoon hello madam oh Ade, are you shy? You are not shy. No. Why? Your voice is very, very low. That's why my voice. That is how my voice. That is how your voice is. Yeah. Hey, sir. And you're very you. Also, I'm on your day. I say I'm the contact. But voice look for. I come from Bamuti. Because me, I know what I say. Okay, may increase no. Increase volume no. Okay. Exactly. Yes, I need a breaky, you know what I say, icebreaker. But over here, dear. Patronia, madam. You didn't have a papa, Dini, baby, I'll free by. Your friend Brian Macedo. Brian Seidu. Okay, Patrol for him about. Baby, I'm a free and I say, okay, baby, I would say, and I wherever. Oh, by what's why you want. Baby, I'm a tea at salad bed. Salisbury, yeah. Oh, okay.
Sa ho do body obi am. A me kra minim ho. Me ti sa area ho no. Ti minim ho. Me ti washing base fie ho na. What washing base fie ho? Fie ho na. Me fie we na ya dua no ton no. E we anim ho. All right. Yo, ene Brahma, una oye case number 1. Yes, sir. Enti ye pese ye bold ye ni to. Na case kese na aka say share chire no. Ye deba. But also dey na very very important. Enti na ye de wa ye number 1 no. Boy yon komai e dey ntina what why ye from Salisbury na obeto ame wo askwa hey. We de enye boni. There's a last year ana me ba na muso ana boss ka chen say mbe start adwuma on the 6th. Nti on the 6th ni memra. Ti amana no me saba no so nne me mbombo de say mbe ba ha. Nne na edru so. Nne na edru me so. Na case edi me ba say me papa nua ba ko working tempo. Ahona wa wo na manye na datam na me de no wosirim. Me nim wo mo ena me firisirim ba ha no. Nti me firisirim ba ha no ma me sa ase kokokoko ho no na ba ko bi de no wa hwim kura ye hu na kire kwan. O papa nua. Ena wa hwim ana o papa nua ne ma no. Okay. Ne ma na ba ko. Okay. Ina se wo nua. Me nua. Okay. Ba me de me ni no. Unim no. Okay. Tama me mani ka ho na me ko ho no na wa hwim. Ye hu bebi awo. Ana no nua ba wo di ne chinyansa. Nine ana obai obese ko school wa ha. Ana so kisisi ase dia asam na akoye no. Haya nyina ante no. Mintu ho anomon. Ntemese me bisa mo no. Ana so ki me famra ha. Na mo ye program no e manu ko akire from mo na ade na picture na ade nyina ntimidi bedamo a bia mo bitimi ayama ya hu ya nua na kire kwan yo nti unua no mo wahwim since time be na unua no hwim okay kande mo na be hu tama kande ne ye hwan ya ono na kire ba nan no ne kire ba nan ene de wayire de bi dia wayira no ya wayira no ono ne chi bad nine any kande no okay na dia wayira no yo ba na bema oye bema time na wo nim se o hwim no na we di mfie be say patroji se kande no be na se wan kasa se no sheda ni mu bebre sa very good sana tie na de na wo no ma ba na wo ma kande na kasa ba no ameka na okay ana de ayana kure se sia ono akodi nkran kande won cry anti a program so mu hosi firi ha na ekọ bebia ene se wo besi na nemu aha very good na ye hwe kande ye ne kande ndi nkom okay na wo de na wo nimfa de wayire hu kakra sa na ye be hwe kande ede na wo nimfa wo nua na wayire no ede na wate kakra fa no okay dia metifa ho no se kande ne se na okọ school wo nkran okọ wuni ba anti mu ho na ye hu na chire kwan kura ho na mu hu na chire kwan bio se we wo so oti ase o so we tu kwan o obi anim bebi a wo obi anim bebi o na o dwane na ne papa wo ho ai na ne maame wo ho na ne maame wo ba o mankra ba ne papa ne de sese wa firim ne maame de o na oti ase okay yo mami kande ana papa kande papa mami kande ayo mami kande mawo owo ye die papa adonne mon papa so de o won kan tu ntimi to ayo ha e na o ma o representative e ba ayo na nkomo ni nyina wo wadum e na ewo yesi unia bi wahwim na hwe na wahwim ne ye nti ase wahwim se wayira ana wahwim se wawu e na modi abeda ye okay we da say no ko na my brother me second born one mother one father na official na official on kwan ha legon and in the last year or the third year na one time that she did that woman le yantin in frame ma wo baby na kwa that woman le and official can they hold on osi unye ya kana se ya friend say Papa friend mimi Isaka mimi Isaka Badioyo Mumuni Isaka Badioyo okay
na ọkọ school Legon Legon university ya na say Legon primary na say university okay ena na level 300 third year na ọtí one ọkọ school na say na ofi baby na ọba school no won cry ho kintampo ya kola ona etna wo no wo no na school di ne bank na school di ne bank cry it is na oma kwan na o sign the chiba kintampo ana otna cry ya ma kwan bia obafie enti all point no ena okọ school ena mantini nkabiem na ya ntini nkabiem okay enti ye be ya sam ena ye ken the year 2000 no official 2000 yes that's 25 years in here Kande Aunty 25 years so 2000 there no it's 2025 that's 5 years 25 years now 25 years one year to December namia the December to ya 25 years now okay at the time now okọ school no edru mradan na afa na mo hwehwe na mo hu no e na afa mo ni bro ya mo hwehwe no ye no one cry na okọ school no obefa ye ni bi na chini fan so ni na chi ba ni e di ba SS St. John e won cry ha entina wani ni na na ya ha entini ya ni ko school na o mi nsuko and you know free school by and nanny down I'm not here for 3 days. You know free school. You go to school 3 days in March here. Into offer abu fia manu say me asini. Na awu for no say. E bia nam for ti na we bia akoka school nti. E be samba. Eni okay. Enti mo twa na mo ba school mo ho e be bisa na chi ni na fofo. Sena oba school no oni obi didi nkomo se bi opeso otu kwan saa time ni mana mo be mutu ye saa no na no na ti wakre enne ba ye be distrita na te na ti ba ba onu aka sana mu before the finish no e mana ti bani fikin tampo ba nkran ha se o mo yi ba bi a ote ana obebi en no okra ni mo ti ba ni se o jana down for baby ndo ko jana down for baby na wa ma jem ti na ti ba ni de o yin da o bi fish ba na o ni se o film no na wa no ni se on ka baby ko so na o se o ko jana down for no wa ka baby ko so na o ko jana down for wa nka na no for that time no that time me se telephone booth ni mo na na wo ho in the year 2000 the na phone ma se me aban me telephone booth no okay and na lecture from that time no while getting in touch with ebusuane in any way bi da kokran ka se bia e hana me hye ana hana me wo and after that no wa go off a mountain in Kabiem okay ayen ni na odi ba school ha no ono na atie ona ka se obi ahia onu o chocho ka ni se ni bla se no ono shi ni ofre na no mutimi ni ono fre obi line top so ni Akoma ni nkasa ba ni Akoma ni ko school nti wanya ni na nkasa bi eno akire wan fre bi mu ana nipa na oni su line nti bi tu fi o nti da the first ayan ka e bia yenya na nko be mu ta wo bia no hwim na ha na wo wa na bia se no ko diwe anda ni achi o san ka se o bia da ka tire mi se ni do so ba on hwehwe mi but no ti ka mu to no trezi ko ni pa no o fie ko bi ta ba bia nka ni bia ni na odi nkraman na nka wa hwehwe o ko no mu ti ni pa no san ko ba je fi ba e ndo bi ta no mu ti ni pa ni fi Canada na ba ya o be bi ta ya na o no it's not most suspect say bia wo nua ni hwim no wa ko pie Canada na yes suspect ta kwanto mu no but ye ni ye nti a ono won ti ni echi up to us na ye fi ni me chi ba bia wo nam yo but mama bi sa we na mo ya therefore mo friend nyame ana mo kwa so ya na mo ya traditionalist
mpache nkramofo aha me da papa nkramofo de nyama yira yetimi hwehwe ana meboa ma hwehwe se boja kwade na ayire motua na mo bia enchire ahwehwe wo baabi me personal me odi ni ba so a wo hwile mu no ono emi bi onante ye airport se me bra ne tiase owo di so anna mi anzu na me ka kuni to anamo enwo mo ka tire mi se o tiase ni yere me mma wow anamo no pa to utu ko he ebi nakata ebi ye malam foni bi ene nso kwa yo atofo bi no ma na omobo amene omobo mpaye ena ni nyina omoka se wunia ne tiase omoso tiase ma se ba wo ni nyina no ni owo hefa omo nchete bi ase owo tebi se wo Nigeria but na ni se tiase na omentimi anka so omo beye bibia ma mo atu mokobia pete no hama no wa hyehye na ma na berehwe mu ani ni na bi maye but ni se bi amena me nyan share the right person o ye den ni se bi o ye den Mesi se bi odita kwanchire mi na maye si yeye na maye nti ni se bi amena na mi nyan share the right person obema mi nya no odin dia obi enyama bi sai na ya wo mo chosa ya ye na wo anya ni ye ni ko obi se bi asraha okay ai bi ana otu kwa na ahotire bi na wakoka mu nti ni yesa ebi wa ni ya chebi adere mantafo ebi se ni yema tinafo ni na bi nsuye but ni nyina still hopopo ye bi ambai ni popo nya eyi bia se bi so ana we free mu on se bi adaye su mu ana bibi on be so mo daye bi se bi a we free mu ntimu jai na chi di kura na mo de mo wo gidie se mu nia no tias na yi na we yi na niama mo maybe a daye be no kura ni so daye hu se ya but ma so daye hu 2 times se ya ba fie okay yo ena time na okona o papa no maame etiase na omuni na tiase but me papa fremu the year 2007 eno so wanti afre kra ka se wati send papa ewu ena pacho hu maame so tiase me maame tiase as me no ka say that was 28 December kwa me ko fie obi sa me 28 TV so me ban what's boya dey ya TV me internet ni we hu ni ban wo ba bi ayo so obi ni ban ansa no so afa me kra chi ana ni fie kwa animu me maame o ni 80 o ni 80 sai so no so twen san ko be hu ni ban animu kra we hu ta yo ene enkomo ne di besia tese no se obi tie wa ye ya de ye kwa broche nyina na tese no asesa ni din so ye be de hu e bia na kwa on krata se mo asesa ni din o ana me abi am suspect because my use be na dia ko Facebook se na be ya e bia sa ni na o use na da pop up net na nka na hu pa me use bia mi ngi ni be bia hu ni image wo be bia yo ene boni die na to ne nkra na ene yankomo na remienu na ya fanto aso why boni di na eto na sense obi nim no na ne picture no so de munya ya na mo de bra ye meboa ni dia na mi dia ma ne picture na odi ama ye no Adabe me se ne picture mo wan so na mo de ama ye tete de na ni picture ye fi anta yan tin nka be mani ni me bia de ba okay yo ene to ne nkra na yenko ye second issue ene yenkomo na e why de me da tefo ase na mese obi bia wo tie story me amembra na washim na manya be na me hwehwe ni ye fremu mini isa kabadie abranche bi akintampo na wofi ne papa guy ni me fremu kokofie die bia obi a obeyi ni pedita baby a say Ghana o say baby a obeyi obi a sisa le ni papa guy ni me fremu kokofie die akintampo me lie me ba one time ni aba kam abusena ni abre ye hwehwe na den so I brought from one million agent to
na ne maame so Akoma nto na busua nyina so bunto mi ne busua so bunto mi yo ya tepa ya beji ya ma wo fa number ntudwa unia be ma pani e wa ha ya beji ono ne number no in case ebia na abrochefo bi o Canada hot said the most suspect no ana ba bi foforo bia na obi frɛ ne a na ye du unia ne number e de ama no nti ya da aspa papa so oni e nti pa so let me the me answer me line na aka ye beji off air na obi do my say aha why ye da aspa na tini da yo Brahma way Brahma nkobo ni nyina na unia na bo no nti nso asema be ka twa to okra e wo bonkomo ye wo na inja okwan e kwa so wo adwumem na wo sere kwan bae nti kakakra bi na sama me de be twa to an say nyame adum na ye hu ya nyewa da se na edima otiefo ne mo ankasa mo abo ha nyina na say nyame ma mo ahode na potie da bia na muntimi ho to program na obiante na ye gwa for so na mo for say no an ho to program na e probo for na tan bia na for so eba na nyame ma mo nyina kire amen ya da sa ma pumude amen na o ma mo sika yeskapa eno ni ho so ya da se nyame sha ati yo etete for way your first story the main story na kasa e wo ho ye beji ne number no ye wie na say ana ye ma ntudwa 1 minute bo number no say obi ehia se wo hu nua no baby no pese ofrɛ mu a 0247 504063 0247 504063 se wo hu ye nua be me ya ye kana semi a na wa ma ne busuafo ate na o ma hwehwe na che 25 years nie esi oko school level 300 oko school no mu ni Isaka dey kande wa sorry badie yo na wan babio nti no woni baby owa na waboa ye na ya hwehwe ne maame abrewa over 80 plus na wo hu ne bade nim ansa na wakɔ ne krechi nti ye da ase na yankɔ dank natural health care na ye no ND enkomo na yaka mo se ene yankomo no eye mienu da bia oba bi ba o se me ne bema bi ene wo ho ene de oba na ma bema na ba o se oni oba bi ena ewo ho enti ene bema no de ni case bae mo ka se de bia ma no de bema no ba ene bema so de oba no so de oba na ba enti ye ba ko dank natural health care ho ye wia ni akotie bema na ene ono so de oba bi aba ha na ne nkomo no wentie bia na wa ha me na meti asan kra na agye mensem doctor pacho ho ye de yehu adom ho ye pa me ka se ne bema bi de oba aba na yes se mama nsu mentant sa se ene de aye tie ene de bema na so de oba na ba nya sam ketu akra na de ma na kono aye ni ya say jai yo doctor pacho yenko me da se pa me de ntia sonko free dank herbal anam de ma etiefo ene ahwefo nyina dank herbal e o trade o ba ya so yo aso besi o trade junction o si trade junction a wo so o ko dank herbal wo benya yen e wo ho wo benya taxi plug o de o ba ya so yo no saa so na se o ba ya so yo no so a ye wo mfidi o ya so yo e de hwe ni pediem nyina hu yare a e hawo ye wo nduro enso ya so yo bebre ye nduro ne bisa wo dwa so en se bia wo teme nka na se wo yare bi oni pediem ma de fra me bisa me se doctor me yare ni e bia na eduro ni bi ben ye be kire oba bia obenye bi ato no aka akoto na wonso ho atimi ato ye telephone numbers no e 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ana 0244 01 75 56 0244 01 75 56 omo munim ye pa nim se ba yare be se ennem yare awo ene ebi obi a wenya stroke mu dia dank ye de mu fua nti wo mutie maybe your problem ne ye ennem yare a de ka cho se tumri ka ne bra so ya ne hwe ma ye ka ennem yare a be ma ne oba hye mu die kofa ba be ma ne oba hye mu die ne se ba ko yare ne bi na ne kosia obetima ba benye yare ne bi na etoda ba ko yare ne bi na ne na ka kosia no ebi wo science ankasa wo se dead ma wo so yare ne bi enta nso nanso na yare ne wo ni pedie no na omo science ne ta show e wo mu ni pedie mo so monya science bo ni pedie mu de ba ne se be ma ne ko ba no ho am wo bo se ne be ma ho hyehye no
ne bema ho hye na echi no na nsa egu ne bema ho obu on so a obo se ama ne bema no emu ye ne ya odwonso a na otipe power ne bema mu ana odwonso wi na enso pikan afi ne bema no mu na aba se bema bi hu sa sign na on de ohu ye hu se onya nnem yare oba bi so won ma oni bema hie ma na ya ase ye ne ya ana se oni bema hie mu a wonte atenka bia ne bia ne se bema ne ne hia yo ma bebre hono ma oni ne kunu hia bi ko pese bema no hoton ba nye so ono ankasa enjoy se oni bema be hia wo yo ba na wo sa problem ni bia nye sa na nyankopon ye wo wo pese won so utimi enjoy tu anamo ne bra danke ba ne hwe mam yo emma bi so ono ma wo bon se na sia yekuru ana o de ne sase na so sase bibi nyini wo na se na don fe the vaginal growth no onima de ko be bo so ko kwa sase efifi wo mase enye bibi efifi wo nipadua no bia na ekoko brane fe fidie check ya de krai wan re betima da ne cancer kra amedo ha wa brew wo betimi abo se obi nya sa nemu yare bia sa san ya yedi ka bobo so se bi oba na sese ni nso ogu nso na egu no nka wo mu nye papa ensa egu no ana woni atenka ana se ne chima kromu ahya se ati pains o ne chima kromu ana se ohu se na sinimu ya ne ya onyinse anu apo onyinse sa ne man nye no na ye nemu yare no enemu yare so we ntwiti ekọ ekiri chensa enemu yare betima ko ekiri akodu se betima fra obi eni ebetimi ama obu an skin no bo se odware ana no hokeka no betiti no saa wonte ase aha enemu yare betima akoso saa problem ne pa enemu yare betima ama bema bi hu nsu agene bema bi wo no ma ebia wa wo pay but se so enya secondary infertility wa wo pay na chi no oba bi one na tena foforo bia one ne betene bia anyi se ntimi mba de enti atesa ne se ne hu nsuo na agene ama afede emua na ye for mo sperms na omo ne hu nsuo no mo no ebi nim ako zero we bema na wo sapo bu bia ka to so ba ya hwe no ma ye betimi ahwe ni pedie no me ye ni humwa ye betimi aboa ma ho timi ato obu wo so asabre ya mekase wote ne nkase se ne nkase mu ye ne ya papa bi frame wo se doc menanti a menkase mu ya me gogro de tiate sa ne se bibi wo enkase no joint na no e fe ne catholic ne de ni nyina awewe ntama nkase no twi so yo sapo ni bia ye sutu anamo ne bre aso ne hwe ma ye betimi aboa ma ho ato mekase o mema bebre ho no ma o ma ye mre ompem kura hode adi ahode wo mpem no ekofom ida say oni ne yiri hie ma within 1 minute obegem ana na yiri best stimulate na so no ho ntimi nso ade mpo wo ye be ma na wo so sa problem ni bia enya biri nyina na e wo so koto aduro no yo niam na ibu onipadua no ma se enya na dwuma ye betima ma be ma no akosa problem ni mo se cardiovascular system ye cardiovascular system am se nya moje si bi efurusa no onipadua no no akoma na ni ntin no ye na dwuma yi no wo de na ntisa wo betima nya problem into be na nipa no pressure ana wo sikire yare ana behwe no na ni ntin no emu sisi ma moja ni ntimi nko wo sa problem bi ni nyina ba ya hwe no betima aboa ma na ye fine obi so won ma na o problem pa e won nervous system no mu ini se na yere kwa so no mu wo se na yere nsa na aso no mu no obi asa so no mu asa be ma na aso ne yonko be me mu e ma ne ho ntimi nsore wo sa problem bi a enu tutu ana mo ne bre aso ne hwe mam ye betima aboa ma wonya why come ama ho ato obi so problem e won the endocrine system no mu intama the hormones no entimi nya adwuma yi yo hormone bi wo efent testosterone boa mema pa ono ne de na kofom ama ne libido na kofom wo ba ya so yo no ma yebetima boa ma apegem ama bibia to ba be fa to ye be ma no ayemro mpema yo ba danka so ye be wo duro be ma problem na solve once and for all enye aduro a onuma na ama na ye den ada wa no bi na sa kofom da bi ye mo do tu ase ama ho atimi atom enu te ka che obi bia wote ye ka se be bia wo Ghana ha no because se de bia me am wo wa me pese me hwe wonti na ye mbie branches bebre aye branch ba ko pese de bia obetome na me to me bu ase hwe kama ma ho to enti enka se be bia wo no kwa wa tu anamo faka bedur kumase a wo de o se o kwatrede be bia wo bia trede ka anya den wo ato nso obenya trede ka oginya se Johnson ubenya trede ka o Cape Junction ubenya trede ka o Tafo Mafo ubenya trede ka o so full line G run about Pampaso be bia wo gina bia do so ko trede wonya trede ka ni bia wo se me ko dank eba ubenya taxi ana plagi o do beba ya so am ya so kama wa wonum kasa ankofu odwane pampa wonum ntinkofu odwane obi okọ body odo ko nipemu a na no hunti hanjama okoni pema wontimi sa problem ni nyina fabra dank ba complex yakopon adom te betuma aboa ma ho timi ato yeye adwuma fiti duada ekosi memenda eduada kosi fiada yeye adwuma no pa no otwene apo enwumre no num memenda anapa no otwene apo ewia no miensa ntitu anamo ne bra ne enhwe kosi ada nko ane enye edu okay ye telephone numbers ni
0244 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 the kase danka no aje say ahotofie bra na obenya ahoto ye da so papa doctor say oni abebo enkomo na maka chom say ye case number 2 no ene eye bema bi na ono nso edi oba bi aba na oni oba ne wo ho oba so na oni oba ne te na oni oba ne wo whichever way it is ene bema bi nso edi oba aba nti eno ho enkomo na ene ye ba bebo na enche bia so ye be call grow fine herbal tonic ho na ono so ene yen abo enkomo na ansa na Dr. Mensis ebeba no ma yen kai wo say 3p garlic mixture enso eboa yen papa etu ye yare wase nyina ede mayen we eye natural garlic ya na empenyufo aya omo edi egutu ma omo eton nti kopɛ 3p garlic mixture ni bi na eto enom na emboa emboost immune system no say o blood pressure no akɔhwo abroso a ebesiesie no ede amount oba ubu nsa na wote yawa per 3p garlic mixture ni bi na enom why kesi abroso stroke tete wenya asthma ojonso na entimi embaye ojonso na obra ni nyina kopɛ 3p garlic mixture ni bi na enom ubenya bi ewo pharmacy bia ye tonton no papa ewo ho de ubenya bi ewo ho sanso na herbal any chemical shops nyina ubenya bi baby ti say Danny herbal Misty herbal Colinac herbal Apidank na Angelus ubenya bi ewo honom fe Piwak natural ewo 0248 928824 0248 928824 na epe dudu otu na wonsu koton na kai hu say 3p garlic mixture no ewo to a ebomu ena eho no box no eye kokko ena garlic na edato ano ho enso eye kokko per 3p garlic mixture ni bi na enom na enya apomoden na yenko Dr. Mensis way eye grow fine me say so wonum ato untimi enna onsa no aye titiriti onan aye titiriti ude otna secha na onan utimi empeja onti sensation bia ewo onan ene wonsam a yare kase bi pa na ebo okoko no enti bomodian na kopɛ grow fine herbal tonic ni bi na ennom afei so de bia da wada sorry no cramp no waye memremre chese na wentimi anna enti ade bechi no wa bre onya hwio na so no wa bre eye how eye yare oba o menses no emaye ye o menstrual disorders bebre Dr. Betnasia obekeka menstrual disorders no e de acheye obi wo hwa ne de ne emakra obi wo hwa e ba tot obi wo hwa se ne esiba ne enkoyie eni ye tuntum e ba clot ni nyina e ba so entwada ni nyina e ye disorders na e wo ema ye nsabuo no emu no kopɛ grow fine herbal tonic na enom na ho beto we e natural cocoa na doctor e de aye edre onoma nsusu so boni bie ni hɔ a ebema e wo unipadua mu necessary vitamins a eboa e ma ye nyini yie na ye nya apomuden e wo grow fine herbal tonic no ensu emu na afei so eboa eko eyarewa ase nyina nti pe grow fine herbal tonic ni bi na enom ubenya bi e wo pharmacy chemical na herbal shops nyina ubenya bi e wo ho Misty herbal owo kejetia imrom Apidank herbal owo kejetia imrom Smart herbal owo oboase PFA pharmacy Colinac herbal ono so e Waterfall New Road na Kings Walk herbal ono so e wo enkran opedodo etu atonwa no afre 0244 596532 0244 596532 grow fine makes you grow fine pebi nanom na oho ento yede yankoma etoso mienu no ebrew na ansa na menua bema no ebetena ase no na yanko Agbozo herbal clinic hwai na ehon so yanko je ayaresa Agbozo herbal clinic ono edi infidie mapa ehwehwe nipadua ne mu ehu de tete wo no hu de tete wo no wi a osan de ehahama ene de aye ne nuro ni nyina na eno so wama obi anom ama ho ato
o se de on pese obete kra ne be ma wote ase na obe mewu eno de emfa ne fichie kra ko ho na obeboa ma obe ma na ye adwuma se ne wo se esie adwuma ne pepepe afei so yarewa ahodo otu ase bi typhoid fever junsom haw enam yarewa ahodo nyina se osisi ye o ya ne nyina fako agbozo herbal clinic na ontu ase ema o baby mienu enkran ena Kumase or the champs may 5 old insurance wa ena owo freno ewo 0553 417752 0553 417752 enkran or kwashima no hini na himfie ni chen wa ena owo fe ono so eho number na ye 0241 750282 0241 750282 abrante Wakode kasa memem na wo bema wetimi di oba aba de na chesa asam na de ana bacha de ro oyo okay bacha onye bibia to yefunu nim onya de na memem ne ye bacha mkoto koko de nya ohe sabre koko ana broken heart na chiwa ma bacha dabi broken heart nchiw bacha dabi enchiw bacha yeah sure bacha ebi a childa okay, yo, it's here for your second story, no, and yeah, bro, also they be most times, make I say they be most times. A man, and a tidy man, and a bahau. It is a bema bakuyi, it is all your baba, as some of you be the chamber, and I saw no, can I saw no, you be dead. I pay the event, the papa. Oh, yeah, you Udin, but you're from a free Thomas, a free Thomas, if Udin a day. Na okra da yeda be pache ya wada maso afra me ya nti yaw ene ya ye hyiam ha o ye fantini a pache me asantini ufri he pache me fri asante kwa homa atwuma kwa homa pache ba wote he pache me te kwa homa wote kwa homa hwa yo na ede na de watoa mi pache me ni abayiwa bi na etwempna me na etwempna ana nyinse ba no ase no enti entokwa eba entemu ana obi atra ne baby ye wan ya sa ka bom e ka bom no ana nyinsi ade aba afimo osa osim beje me fon am se sa dia mate osim bi shan kurufum station am beje fon no am se sa dia me hia o ma beje fon no me beje fon na am sika 3.5 no aso ka chem sa sika na e wono eno do kwesi nyinsi no am se da bi menti ase sadia wa opo sika no ko nyinse na nyinse mi ka se ko nyinse no ana oso ma me ebe kun krampa nyinse ma hunye dai enyi ma nyinse no o ye dan abewo ana se ndem beboa ma mi ka se odin be ko school no kwa do be se nyinse no am sadia am so wa fam sika ma me enti mi pressure na ana ma me dim sika ne ye dai e ma obi no de blame mi wo sa no afra me ndo ahoma che se obobom bidua se mi ma oba bi sika krampo no ma enti man sa anye de back ya no bomidua ni weeks the last weeks sa flame e bomidua am de na ba e fen meri foku ma mi so de am ai ajapoma waka sewi pacha o ko school ye literature wa hu achi just aso no wa summarize your bo witnesses ni o ma assemble form no wa bo mu di me bi sa he o si oba ne friend say meri foku ena ne ma me so de say am ajapoma na so na fe na ka me bebe mu na se ni wasi asamaze abodi yama mi kra de ye fra omo fon so ne ne to ankomo no so yo ye second case no enie some akase de bia ya most times e man na de mema no eba ena de amia me nia name yaw ono so de oba bia ba o se na oni oba bi twempna na oba no na ya we se na ono no twempna de na ono twe na de na nyi sen ba na oyigui se o ma me aka chen so de ni be ko school nti enne de ni trim nti nyi se ba no ase no ogbo ko nka nkyere me no ase no nti adabi se o ka chem se wonyim am se no kole am ko to test man so onye de on check se o check ye no na apa hu de na apa hu nyi se na ye de apa ko check ye no ansu mi no ba mi am check ye ne de na apa hu am na nyi se na nya 2 months am ka chen se dan obewo se mi wosa na okoto wato adura wa ye de wase no nti mi de na mattress na se ase muja ase mattress no ana me frame ma na mambe de ebe hweye nti mo na issue ni si ntokwasi ye
eto kwesi ye ani obi atin baby ani asa kabuma nyisa ayede asa ba ode aso mam so odin beku school aso bese na mi sa do bese ne dia onye mi sika 3.5 na mi da ma ase fato no ana ba yede ode bese nyisa no eti fam sika yede emame ana ma me ne dum sika ma obi di se mo fanye de embleme afemu ana afem se mi di sika ma oba kwa mpa ano bomi dua ho de yebe ba ho na se na fe na baba bo na bo ni nye de o baba bo na bo ni eda to aso ma me ano se mi dis na ha enwum na se to aso ma me unim to o boa o baba bo na bo no jua to aso ba che unim to unim to ankasa yo me pa cho oba ya ye kana se me mboni din ni bio ye be frɛ no wenya mfie sen pa cho ye no benya 21 years 21 years now pacho we need you ma wan kasa so edi say pacho mo 25 years 25 pacho enti memfa wo ye yawo we ye ya enti oba ya ye kana se so ye be friend ya pacho enti ya so edi say we near the Friday ya won Friday pacho okay enti afia enti afia enya 21 years pacho momie no mo ti asesa bo twempna no what need in fie say 3 years 3 years pacho okay nti sa 3 years na matna no wa wodi wani ene wadwe mo kaakaya enyiguo no sai na momie no maboa mo ho na ono aboa no ho amoyi nyinsa yegu oyi we kan miensa no waye miensa ana waye na ni nyina wo ya we so wonye da bi ni nyina me nyawe we na first one day no aka kire me say nti 3 years no ena wayi egu nko aso miensa pacha I see enya ya rim so no go fine just order fire na atom hey 21 years pacha ena wayi nyinsi egu 3 times pacha na munim se mo protect mo ho me am ka kire no ba me ka kire na o ka kire so onye den obi am protect me answer me ne me to drama no na den no na also protect no ho na wo benyi na de shade mo onye ye ya ba cho se ono me kan o se bone de na e bone se bia me ne da na me protect me wa o se enye o sha condom e bone pacha na wo wie na akoto nyama ni ma no no de enye bone pacha o se da bi sa ende da bi ono no ma e ye okay ba wo she meyifu ho socks nde a e ye bone e de entia pacha me ni okay enti no o say within 3 years no e na mo ye abortion miensa first time onye me ye no odi sen but the first time onye me no SS2 no 19 years nti woni na twemp na no kra no SS pacha na wo so ye den ade a pacha no misimi caterpillar o ye den no misimi caterpillar usia caterpillar pacha na caterpillar yesia ne sen pacha no me ni fita ana majai na usia se ne yesia caterpillar ah okay na say we jai na say o ye den pacha me security we security pacha e dey security Westic only security company na ye ba ba no so na se nyama bi wo so awoton pacha enku o sa film akodia me ton o tuntun ku enu ye adwuma wo ye pacha film akodia ma shase foro so okay yo and your case number 2 na ye di ho komisi asem we se wo ntie bia na wa ha ho pacha se bia nsam na keka ko no edewu oba ni no da ho papa ye friend ye nya na we bi se na bi onum grow fine there's a grow fine no say your menses ne the mouth eti ode boss wa passion na de another tambua enwa na wakana good afternoon Bishop Afieshia ye da se pa bronya de no ye da se birthday gift ye so da machine be ye so oh mami come dey ni doctor ye ko prison sache de no one old man ye ska bia iska da ho na ehome nyame nshraw na me am birthday no so eno so misika no me sha dey grow fine box no kana so see grow fine box me kan chere won so na he me kan wo bi ate iska be ye ye rade pengi mo bi a be disate na bi na me ma ne ketu e so dey wo fa dey e first say so na ye o so chat so ba ya me ma mo na bi na pe na me ma no so ko na do birthday me ko na me birthday and I don't
miska eso se ede na wudra wo hwe box na eso se ade we me die wie me wa fa na di ne last year aha ena ye bro nya ade no so nya adom ye nsa ka nya we show go find about tonic sponsor ye show bibia ye be ye wa Akoma FM bia no oboa ye ichi obasa na o se ye time win na ma no kra ye be ma o se ye de ma we nye yi abaidia that's how much I am called yo be che no tiefuo na da bi eba wa tiefuo ne da o mase if you go find ba Ghana no ye bo hu da wu kakra bi ba ne ton de tiefuo no na ton ma ye nti nyame adom ye se afifufrom ti ye sa ka kire mo se do mo so ye mu mo ma ton ye do ma ye no no mo adom so dadanse ma afufuro to bi no o mo na ye be da o mase na ka kire de bi a fe no no so wati go find ka se ye dro a ye de ye aka se kokoo na ye dro no nti aye mo je dro sonko a obi obanu bia nya adanse free ho obi obanu go find bia odi ho adanse na dro so boa esiesi nipa no madipedua na fine na de ete di kokoo ye ni se afi bia ye hu se broni eba Ghana na kokoo bia adua bia o de ship abefa ye bisa brofo se de na medi kokoo ye o mso medi ye chocolate na ye hwemu hu se sa kokoo no emu 2% pe ene die chocolate no de aka no om de ye nuro om de ye semna om de ye nku na dura broni di kokoo be ye no Ghana ni usika ntimi nto ana usika betimi atokra bua edi ye enu nti ye hwehwemu edi kokoo no eye do fredi grow fine duro no so ene ne honam se ene ne diri se grow fine nyini kama nyini fefefe adenti na so nyini fefefe de nti o so nyini fefefe se nipadua no eye moja enikite nipadua no ade chi ade san na de nti amawti ase asase so eye aduane a wudi nutrients a efi nuane no na ka fra emoja no na emframa a wo na efren oxygen no afra nipadua no na afra moja e de akọ nipadua na kwa nyina efi se wutimi ba bia odidi enso ba bia oti ehwa na oti wani didi nse didi enso babi omo no ehwa no mo mi hu nse wo nse nifa no etu akotira benkum so da me bia babi wo no hwa no wo nti wo so wonya somafo odi aduane beba no nti somafo Nyankopɔn nim die mu no odi aduane be kwa akoma nipadua na kwa nyina ene moja nti moja ndie me bia so hwe ni ye ne moja no so odi afurisa ne wo mu no Nyankopɔn wo ana Nyankopɔn bo no afuru mu a me ye ma wo beto asase we so a ye ngaa no moja odi ga kwan ba ye no enu go fan to ne ba ko saa moja no odi boso nyensa ene san nti fi saa be no wo akasa na wo ye moja wo ye no enne wo gina ho a wo ye panyini average person no emoja wo mu 1 gallon saa 1 gallon eni kwan se sote yare ye friend anemia ye nyina ye nim yare wo ediba eni kwan se ebro so ana emu yedu ebro so ana emu yedu a ye friend polycythemia vera edi wo edi yare bibiri eba emoja no so otimi yare septicemia mo timi we moja no moja ne sei wan hwe ya edu how be bro saa ne moja no so ewu ana esei ewo nipadua no ewu pe o se free nipadua no ewu a ye friend bilirubin ti se di onipa wu a ye friend efunu no wu pe o se ewu free nipam na ekosio enye saa wo de yare be ba nipa de sani ti saa moja no ewu a o se free nipadua no free mu eba be do ni so na ye yellow yes wanya jaundice eno na de o how bibiri eba itu wo bi afa na onu grow farm agado na obo so odonso na start yellowish no chese moja below be na ka omo no ene free nipadua no nti ba onu nsuo na odonso onu nsuo na odonso na fe won se wo tiapo na se de me kan se wo anka na wo moja no na kwan ben na afa so wo moja dompe atenti ya wo mo no eno na moja no nti dompe no so se no ho yeden obi a ne dompe no yeden bia yarefo timi bia no so nya dompe no yeden dompe no nya de friend calcium na calcium ni collagen no ase grow farm no mato eno ti na onu grow farm gbedo na on koto gbe no nkase no ye ya no ni nyina eko enya magic bia sa calcium ni collagen na nipadua ni nya no wonya ma dompe no ade bi wom ye friend echimaro sa echim no on na eye moja no here raw materials bi no dey produce moja no we have vitamin B6 vitamin B12 vitamin B9 ina folate wo hwa akosi broni adro papa bia folate no ho folate no nyane oduam
it will be timber na ekwa na aka kyese me why hono no why amento wodi dua no be yakonya ama atana so owie odi saa folate dua no aha abra no aye folate eno ne friend folic acid to hwe obi an dem pedi de ya bi hospital dua di ma na ye folic acid na biko natural ya nya free biem e de ye go farm agedro no to mu go farm agedro no e bo ma moja no ye den na moja no so ano aye den no ebe pompie fa di pedua mu no ho na yare nyina ahyase free umoja no anu awie na ebe pompie fa akoma no fam tine bi e friend artery sa artery de di kwase bibia fam ka moja no a wodin from an near friend oxygen and when you friend nutrients no all chama uti ana wonai obusuafo ni na di pedua no agro fine ho na nuane aye didi srade aye di sa srade no fam ko wentiri no mu a na aye yare ma moja ni ntimi mfroye ntimi nkose de wose ekọ enti doctor be check o bia na o se ko na 120/80 ene normal e no be check na enam 200 adentira insradie no asisi ntiri ni kwanti ma moja ni ntimi mfroye akoma no so de ya mo na aduma se me bia so pompe moja ma ne ko enti o so waji wa ho odin nyina no de be pompe moja sa ho odin na o be pompe do ina so the pressure to akoma no so high blood pressure to akoma na take akra na ebo pim wo ye be ma de be pressure up no akoma waje o de pompe to no be hia pressure up ni no a no waje wo imoja na enkoyie wa hwe ye afa de srade na e be gina e woni pedua no e basa ma oxygen no so nu waje wo ye so aduane a wodi ni sa oxygen no nti enu mutemu a e ma waje se se stati ewu de so wano eso waje ni ewu a de se wano chia ye so won say we adompani ni so ntimi pija obi tie form a aso tie form so me se obi nyina e bon ka ye se eno na bi yi ko yi o system no ti ni go form agedro no se de be yi sa asra de ha wona free ni pedua no na ni pedua no agina ye na watimi adidi ye na wa fine na ni kase ma wo go form se ye woni ani no bi my friend anti aging properties e maybe abani go form agedro bia so we 20 years now start here maybe our 20 years o ma brewa o ma kokora onchonchom ene bia de otia na otie ene mfama ye home no ye yan de home antioxidants o free ni pedua no carbon dioxide na ewe mo no ana ye home mfama efese o home mfama efese oxygen no ene be ka di pedua no e de ye adwuma by carbon dioxide no se pie go from agedro na sa antioxidants na e ni pedua no e free na bibia e fine ene ni ti yan na ba ne che we de adro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto adro bia say pharmacy herbal over the counters drugstore bura ho osupe go fan en fa ho ne baby a wo hwe ni free bura drugstore pharmacy heba ubenya go from agedro bi ato na mmom se opebi etu akoton a ye mu aya ne de mu ekoton ti so won kan ma mu akọ kan si bradlin kinswa keba tinatek na naboache angel repash ubenya bi asama fo mu ko ekus pharmacy house of drug widama ubenya bi sana wa amasama na heba post office opposite insawam na naboache ubenya bi Kofobia Gabson Pharmacy obenyabi sana wo sunya obenyabi wo Capeba Muze ana green light wo sunya ya sana yere che se Capeba Muze ana green light obenyabi tachima abido depot tachima himfi opposite takwani Christia moko wo asa bido fi bobo so unique ba obenyabi takwadi AA Mensa na crisis the answer enibo odalo obenyabi from agedro no kekos buachi ansa ana pena obenyabi Makasim Air Social Station Jeff Eba obenyabi Widiba Bisaradi obenyabi wa 1000 ana obroni pharmacy na tamale so obenyabi PK Gombila baby a hwe bi firi bia baby de bo aye de baby obenyabi etu na baby a wo to akonom de pharmacy Heba drugstore obenyabi the number na question bia wo bia no wo bisa me if say Aunty Bea time ni de isha 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya shimi we fam agado na ye fine e na be say di kokoo na ye nti kokoo ne da to no ho to a no wa hwese kokoo e da ho
0244 0244 59 59 65 65 32 0244 0244 59 65 32 Grow fine makes you grow fine. It makes you grow fine ampa. The mere mitna ha me di ho dance here de na chese manumbi nti prebi na to make you grow fine. Mami papi dia ba ya from a free year. Ne komo ne me da na gidi se wa wutie ye so. Ne komo no e ye ode na sam no so ye very very serious pa. Na ye nyina ye bewie no na esua de e di efrim. O se oni oba bi atwempna. O mo twempna na oba no 19 years ana no SS2. School ni dia Mr. Mo. Why? No secondary school. Ena omo twempna. Empna twi ni mu na ena nyinsen abam premiersa. Premiersa ni nyina omo mienu e ka omadwimbo meyigu ya na wona won support so be yigu. Support no. Na wo pese owo. Na wo na wo betimi ahwe no. Sa Bachan, I'm couple in the session nipa. Nyakupo na session nipa. Nti nipa de yanyi mangu ni dem nim de bia da chomba be e bia da chobia on na behwe me. Nti me kache na unti. No no akoyi. Bachan. Okay. Nti the last time onyi nyinse gu ye no e da ben. Pacho last week no. Last week no. Da ben no kache o say nyinse na se aba betomu biom. O kache me last month no. December ye di bro nye. Okay. Omu konhia mu bo food deeper life. Ama me be fan no kwampo o di bo food wo. Eno no ko guest house. Ani o so ko check yes no. Convention ase no. E na ko fan free convention ase. Ono aka se me hia no. Na mo ko ye dey. O pe so ba me nchen. Na mo ye dey. Ade na bra yo siri. Ya. O so ba me nchen. Na mo ye dey. Ni hia. Na mo ye dey. Eda. Siwa gegem owo convention asina we prayer be sina gegem ana o ko fa no ko si na gegem bacha onu so si ai o ko fa no bacha na mu di sen o guest house o bacha da ma de chi ano pa amasa ko asori fio aso fo mo bre o o convention asino na no ko wa do fa o jina wanje usi na gegem no fine any day yaw what me see ye acha eh oyadi wa we ho a oyadi we acha etu o wa girl no wo no ma na kante de kakapa aka no no afro acha odo say ai na wa ko je me fi convention ase wa ko guest house no wa ko shiso ade chia no ase eja no kwa na ko convention ase eti mo nhemudi omko camp me hu de ye ma sori ni dina me ma sori asa akwan no sori o mo bo na obi ameka se me gu na sori ni ma se na me ko Roma fo na bi wom sa sori so bi wom ye gina ni sa ka sa asofo obre no but e ma sori ni din bi what I say eti o wasa camp na se no e na ofre o e na wo ko fa na sa o ka se wo be hia ni halfway na mo pe guest house bi o me ka che me se me yenko ye kan say efie I was efie there ofele o amra wo fie no se ofere ade wo fie den na wo ntia ofere ba ko ne di kan si ye no eni nti ofele ba ko be ne si ye me di kan ne kun ba ko no mo kun asa de no mo relationship na fight on off so mo ko kakra no mo ja kakra no ma se abom because o ho no ma no akai se ne osisi na gegem na no ase afro no ma kai se ani go kwa mpa me mfile no ma me ka se on ten baby am si on ten baby am to ten baby am wa no no aye dey yo na kasa adade ede ya na ya oye no apart from si agege woman is ka bidi ana actually bi se oba de oba on chen de a e de wa una bibi de do mama ni sika and so o ma mintimi agbia oba on chen de ma me ka se wakobe ma wo nti e de mama ni sika de to adwane aye dey adi taya mama ni sika kakranka but wa hwe de ntina girl no pelsa mo jai kra na ne ho keka na no no akasa asia bo ma me se me de ko school no asia ba ya Thomas wo e den ya na ode ye no me de ni nyina wo nyame wo ni nyina wo we de nyame wo ni mu hwe ono ana anu aba me ka chense do ma be ka chiro bia ne tie do ma be ka chen tie de papa oboni o ma me no tie na asem nti me ka chen ni bia nti me de me no wo ha o se ma me so de ni be ko school nti oni wunjai nti oni mi njai okay
am see mate do ti do ma me de e kan nyo no me na me do ba wi ase am ka se chire no okay enti me wa na o de me from say aha me ba yele ba phone so enti time na December ni mu no e no ka cho se nyin na san aba right e na o se maniska no nkoyi ana munjai e ho no na menti ase be pem duabode ya se ye be ka duabo na se no December ni nyina nyin sen no e wo no January ya 5th and the 4th 4th and 5th no catch me say from catch me say last week Sunday no and from catch me say me me phone am say ade nyinsen so e okay no edi kia catch us say nyinsen wo ho catch me December ni nyam say nyinsen wo ho nti ono kan no ka say o mane wo ho me catch say no pressure me say maniska no for nkutwa on from kuji am say jam 3 me gusa madam me no say there be some man di be for my 3 months and so to my share cost antenatal it's now there now sin kon keeping na bosume mi ensem wo no na wa sha ase kokko antenatal it's now ko keeping insane no it's wo ho no man na fifo se fourth no ofra say ba na beje phone phone na automa no na automa na che me da mi toma no December no ni bronya ade ache oh then so o ma meje ne phone say o ma on twe no anfa anye on frame bibie let's o ma me ni mpne woni ne ba no empna train so because so fu say ne ba ni so ana by chance obua bibi wo ho o say me oh ka sam corner me ni ma de crop but o ma me ni so mani so ha to anto ma me ni nye de oni ne ntina am see you mate it's na okoko hwe girl na ya okoko girl di fie na okodina ba bi no afriend na machia first name ko fie na ko frɛ no no ma me ni trouble ba che obo ntwa me ba na say issue ni entokwa isi na no esa ama me bo no ana ma me say oh obo girl no ba chan oh and the one ya di o why ya di wa kan okre but one ya di be ma mo ba na say bufu na no di watemo ana but still no ni kwan so obo no okay enti yes ano ena na nyin say ne hye ho ena ono fra say ne ma me say ono ntina biom ti beje wo phone nti sa phone na wutimi di fra ni esi so bacha mi amesim na na esa him wa wosim na na esa da so say be ya wo hia na obetimi afre na ono so be frɛ ena odi bro 5th January no bacha nti odi bro bio no ka adi asem odi bro mi no ofre mi ka chem say o so cha asem na mi ka chem say asem be na nyinsen no pese o say no am say da bi nyinsen dia o kasa dia oboa I'm so boy. I know say nyinsen no do ma me di be ko school there 87.9 ma me di be ko school pa there o be say nyinsen am say nyinsen pa so there oboa okay oboa nyinsen there oboa I know say music na won 3.5 na won o de ko say nyinsen am say there oboa na sa 3.5 now the man is on fanye den me di man o ka chem say me fa ma no fa bronya echeni bi no dia no dia o dia mama it's obo ni jetri pa chan 3.5 and you are responsible what's the new crab here when you are responsible na na man no money kwa for trip na go kroma your form rough when the body jetri so on tonton a Christmas eche dey na shemli bi bronya cheni bi efe ma hu se wankofa am chen se wankofa dey na jitu mi na fa otamelo am ni ne ba binchi am me dey apampan ka am top apampan ka no o sa pampan ka no ana odi be fa 3.5 no kan kon to bronya che wanfa nti wo hwe se wanfa no be ma wodo ne mpna ena se ne watermelon aba nti be ma oska no asen etwetwa bi aton woto pampan ko to se kan kan pacha se kan nyina kan roba no mde kata so nyina to o mata o abinchi o ya de o yeso ado abodi hwe enko wonu e de na yesua de ma me ko bi ni aba ho no no kra sam na gidi sem ya o ene me no na ti ayet na wona bo no miensa ye be bon komo ne ye dua no so ye be da ne wate so wo so mo nda ne kra ye fi aye wo him ohine wa ha ohine bedu wani mu akosuwa kwa ahine ho ne ada ne dua na ma wate sweetheart official po boko de me we responsible ajimensem e be ji won sam na sa clear bo ma ni bi je che okroma aka you ni say de bi omodi o masam fro so ha mayen me don't fu tete natural spices yo uria ni aji se okoto bi ma na okoto tete natural spices be to bi go pampantre ni so man say pampantre ni mo amọ kwa betene we da si abi ni a won ya adwuma a wuti fie ya ba say ye man kofo adwuma ye
tina ya spices no e dia ba begum e tete natural spices no ya be say woton ade a obi a timi tobie na e contentam e de ma eti ya nya spices a artificial near be artificial colors and then training ade wo mu we de obi a timi di bi yes say obi a ne ho mfa no de ne ho fa no obi a timi di tete natural spices the way enkofo esi edi spices no wa dance no enwanwa titiriu ene wo mo a wo mutu ekokoton no wo se obi aba wo se mepetete natural spices ni bi no de say artificial colors bi anim afei entene salt ensusu enim eti eno na mepe se mkokodie ya wo de ye de gu stew mu why ofro ye why stew de wo de begu mu ya wo de wo ye jollof nso a wo de begum na de jollof no ya wo garlic and ginger so de wo a wo de steaming ye kama pa na ya wo chicken na beef and so e de e wo ho afi ya wo curry powder so e de wo ho na na go for say beef no yeah see beef beef na sadie wo mu bia abo bi beef na ye de chinam ho ye twigu nkwa mu na da bi ye ka beef a ye ka bia na ntwinam enam red meat enam mojanam na ye ka ne beef nti ni nyina e ka ho a otimi e de steam na aye kama na last na Aunty Bea ka asem bi say wo person nam no wo fa taste ni ye pa na we steam nam no wi awotemi da wo de go ho a mane so what a say marinate it you put the spice ni wi na mane nya so wi ya na wo de si ja so mane nya de mane so about 30 minutes we kwa ya fashe fridge fine na aye I don't know me fine 30 minutes is enough obi ope 1 hour we are na si so depending on quantity no bakakra bi de 30 minutes bi mane so na rewrem fine we be do na we are na this is natural spice this natural spices na oye ne sa ebe kama odi ye aduane a old lady anase ye papa nkokora form penim form esre wa form wofie wo mu ntiri o mu chichi niam no we de ahwe nim o mu timidi amaduane na eye o mu de bia se de o mu pese o mu si fa test no be ma me ba ko na kan was ye se de nyini nti ene yare ye tuatua me niam bebre amaduane no kra da manu mu a me ketere maso a me ntene de ye de tete natural spices aba eti old lady ene ya papa no mu a o mu wofie no se de be ya o mu so aduane no mbetiri da ati ni ye febi steam nam no febi ye for ye stew no e fama wo fa gugum na enye kama na wanti taste ya number enie titiri no wo mo pe bi atu wo mo a wo mo je ton ye no wo mo basa bronya Aunty Bea minya ko de besi na enko ya mama mu kra me ya me bo wa na me de tie nye ize kra ya body ko de ayo me so mo a mo tifi a mo nya adwuma ne pese obi a nya adwuma ye na say me to me ho sim pa ba Dubai ni mo no mo a Aunty Bea ya na ton wa de jire mu den ton ma de den na me mani ba me ho so no me say krom ha sika wa ha kire say sa sika no a ye bu ni say yanketengete wan si bin kapra ne sempo wani beba ho so no ne sika bi a wuhwi akosesa no na nya asam keto a men kire fie nkasa adwuma ni ho ye de number no tom from frɛ yen ba bi a wo bi a na ye more spices ni bi no koton e bi a me ka say kra bi asokwa area ha na wo wa wo betimi ni wo mo a wo mo ye provision stores ni bodwa no edi nkomo me was spices bi wo ho e be say me bro bi na wo ton na wo supply wo mo nti asokwa ha wo ni beba ho so no na wo na ada area ha wo supply distributor me come it now some aye bi wo ni beba ho so no na wo na wo supply ha nyina afa okoje na de bra wo mo okoje na de bra mo month so bi 2 weeks na be so 1 week na be so na wo di sika be bia wo bia ya number no eni ebo modia na efra ye pesa wo so nya adwuma na wo ye 0245 58 09 57 0245 58 09 57 mebo biem 0245 58 09 57 fra ye sesia say wo pesa spices no so tubi na wo koton ana say wo pesa wo man tamo area na wo no no mu di nkomo na wo supply wo mu bi adwuma we ye adwuma no me come kiro me fe ni agro area na wo ten obi an supply bi wo ho eti wo de ko shop by shop eno mu ni nkomo se makofa spices eye kama mani bi no nkonko so
na fe fra se ma ne bi se onton wo de say wo di free no na wo twemi no na wo twe meba oso me meba start sa na omuni di nkomo point bia joint bia be dru bia wani baba ho so na area ha wakonka ho nyina utifie na so so bosumi osika awo sesa no na ebebebe tete natural spices yes say yemma yedidi ama ya pomede awie peyo ne ye boa so amamanfo adwuma ye wo peso afagu pampante so ton wo peso afagu ko ho ton wo shop dadan so abagibi na fagum na eto ti fe number negative ne so me boa 0245 580 957 tete natural spices me so ko dwama so a aya abodi enkasa wo pe spice bia today nobody enu nti ne ye de ne say natural spice mane majibi wo papa ma papa teni ye waste but that's what papa bi ni anie say ko bi ni aba ma farmers e free ye ho na ye no emo ko che say ne nkomo no yaw kakra wom but ye sua de enso edi e free mu na baby okan ya e ya me depa e ye say o si o ma oba ni ska say o fanya adwuma na afei so osan man ni ska say ne ba me age ne phone enso o se me do wunti no me ma phone ana me boa enti no odi deche 3.7 edi kan man na wan kofa Christmas che no 3.5 ena unya 3.5 man no all right eno wan kofa enti ewie na o se ne watermelon aba enti wasi amana tonton watermelon ena osan man ni ska say ana de wan na o man 200 cedis ene no so wanye bacha me no ko no kofa watermelon no okobe 2 days and ujaye so sa ko ton no ton yogurt o pa adwuma no okay enti anu mo ko gia no abeton ko gia no abeton enti afi de no oja oton no aboabo kwa farm station ba fi oye oni taxi do baby ko date ye enti mi ko hu ye na kofa issue ba ye no kofa ntokwa ba ye no ana na o beton so be do be ko akoton bi enti no fele okay ana ba ku enti o ka so person okoton yogurt no wa ma na nkoton me ma no koton ye all right yo enti no ma yem boni teto se be ya ye be hu asem ni nyina bebi a aba bedru enti no e ba say o si on fa o sika no e ma na o si o disika na ye de o so di sika ni ko yi o ka so onu we jan o de phone bro na o si o de phone abroad de ni o fa 3.5 no so ma o na o demand 3.5 no my new campaign anye de any mind but ka chem say sika no de ko yi se na ye de egu no am side na on fam sika nye de ono ba ye na o si je o phone na ne ma o ma me say ono o ma ne no twemp na je o phone no o so am so de be ko school enti say de munjai je o phone na o si sa 3.5 no o de kwa koyi say no aha ni send obo an side majim sika an from am ka chen say 3.5 ye de ono to fam to frag girl no ma me say osu wo de mint na bi o de ni be ko school dia ene 3.5 na wo no go meji ma de okay ene ye de am ka so fam sika menti miji mama na this kan mama no an o do me say me mo ba sika bi m kwampa enti 87.9 kasa me ye say o ma mi no edomi sade na mi no ba tena na mama ni sika no me say eje me say eje sika me say na sika no me nyese me eje sika no so this kan ko yin say dey egu eni na wo so wo ji sika enti me say me ye dey me ji me sika no enti me friend so ne so no ma efle me odre so no ma frɛ am ka kyene so ase on fam sika nya dey e ma me enyi me sika no de ko yin say egu enti me voice say dey me yesi me voice dey me oba no me phone me timi say voice no say oba me ka kyene say me nwane Thomas enti be say me nwane ne akwan anso bi pra no enti me sire na mo phone sika nya dey enti maame ni ona ne so anso ka kyerɛ maame no e chomo do sika no pa chomo de ble efia Akwa bai. Maria Japan mama ho. Ya no. Ba cho ho ye de. Ya me ado ho na mo so. Yesu adom papa ya so ye ho ye pa. Ya from Aunty Bea na me kasa fi Akoma FM. Anope ye no wa kasa ne ase afra wi. Oni Thomas Afuye. Yo, me ba cho aye no kwase ono ba twempna na woni nje mpna twen ne so. Okay. Na niti abom no ode na sam na batu yenim say oba no aboni dua. Say omo oba bia ska na osan gi a wanje a onye de unwu ana.
aha enim diabo mo dia okay na pacho okay enim diabo oboa enti onje ntum sai ma sabi oba na bo abranti edua but be me so wa bo ni dua enim diabo mo dia aha ono aboni awade no Bible say boni no kun boni fo boni awade no na so na da ya o ya ta ma me pacho boni be na wadi wadama oba ya onje mo ntre maybe ono ni dia okay dia mi hu boni bi e wom tina me bi sa no se boni pacho yo ebe yari na chintro yari na chintro ma school ana wa akwani aka ayi dosume ni tamine akotwa wasilu ana ofra wa papa say akwani be se no wo pa anwuma ama papa bi fu na ni jaade se enti ya headmaster na mistress ya wo mo tin ya do pre o mu de very hard dance say no papa na ntiase enti jaade se ne bo so papa pin sa papa na also kai for Mampo, St. Monica's. Economica headmaster, no, I think I'm the first day to know the man on me. And then I'm done in the school of this year. And I'm a father chair or half for that. And then I'm to a school by an answer about 170. Or time the bed there was a dinner at the full man. But the full man, I'm about it for the day. What did I die? You are so about the fool. Na me anya de man plan me dance ho enipa wo ho nyina ya me dance for wo de sekai enipa je wo de sekai wa afra no ene wo to the form man Thomas ya o te wa no ene wo to the form man no e do de the form man no ene wo to wo na jan enti wo de ni ga ya no wa ka tan se wo ni ga ya wo de ko ni wo sa da na wo sa na ne ka bo na sa me ba na di ni enti o ba na di ni enti aha no one na kabo mi one na kabo mo no sa de fu ko na ma no e ti mi ya de na ni dresa me ba na ti ya no ono ana fu awato ana ja me yi na ni one na kwa na mla sa wa mo ano de no ho e na bi me bi me na fu abi kita na me ba ya de fa ya de ba ya no wa de na nso ya kro nti wa je me fu no ya fa na me e mo na ti ni de ya ni so e no so one na ja e no so ja ya won fa na fu na me na plan number baba your friend sa baba no tango doctor e go ba ni chema gwa wo yare no do akọ doctor e kai ni be yen se me bi na chefu ade na pro ka pa se na janse baba na chefu wa bu na prepare no ni na ni su ni na so aso oh ana me ba no ko ye case ni case da ho di police station e di se ni ma e de na police station ya di en ten jamia to bu no na di ye Yes, you be so ni na ja ya wo no. Afebie, wo kweduma. Na wo so the phone wo dia mano. Yes, so the law for to the phone so ni. Enti ade wo tell the friend na ni na o be da no fire wo kweduma ma ja ma so ni da no fire. Ya wo ni le sa ti kakra. Afebie, e bi kan mu wa do. Ya tell na na try the power. Aba no ọpọ kakaka ni fita no si gina ho itu na ya me de baba ani egina ye what the phone na yi wa ko de ma me ni ka na to ya ngro ba kese wonfo Thomas ya ngro ba sende wa ya ngro ba kese o ta so ni na wo kuri ono ba ne mpna twe ne so na na ani na mpna so da ano na wo ba no ma me ani ntina wo ba no de wo ka fa Thomas hu nyina yi oni na twe mpna ya o se okwa no wa ba okwa no wa bai aha so da no de na modru so Thomas ne de na ma boso so ayaka ana o fe na jene na sa so ye de Christopher na boso na mo ye betimi ne no pai bono akla no me ba no wa sere ndi na nya no na me pai bono ame ti ma na nse me ba pai bo na e bono e na ati me ba no so ne ntra obi e ka so ne na ja ya o se befu enti o kwatu ne kwa mu wa no that is what it is. If you are this one man now, you are not the one of the thing. Hey, I'm an apply. What they have done is some of the stand of French. Now, when I do not boy do when to buy this, you know, didn't make a one or done it. And I miss the sound for police to follow.
Woman see you I am flower. Yeah, no, the poor mammy, or mammy, so this is. We are for customer, mamma, and a treasure. Woman, no one can be anchor. Let me say that we are Christian. On Padu, the one man, the body will be man, my dad, they are coming. And I'm saying that the third generation, not that other day. Thomas CBB one ade bi e de won hunti na oba no dada na wo tachi no ya sa dada no de phone no sa engineer ya no na nam ta na ba sa no ngo po ti man fa ni fru wo ja no obe ko no ana me no ko ma mi sister no ani wo te ho asi de sa wa sa afro mi ben ada no de phone so na sa ma o si oba na eba o no de on dada no si oba na eba won ka no kro sa from so on ka no kro empna twe de sabi o ma me mpene a yentimi nya ho ya twe sa wo no ba na jai na sa wo twe no ko no hire wo no ka be no to wa ya na me ni na to dem tem so ko mo wo no the man said ya da ho anadu flying to the pentra no do one hefa nya wo so no so ti ka no di ka ho ba se na go de da wo no nya wo no ni nyina wa report ni mu nyina ebro na obro ba ne ade nyina police sentimi anche Thomas da ba akokra the case da we na na no e so no police ko nya na anche no ya na na anche da na ya bi pen za no wo bi na anche ya ni ni so ga wo so no I do the na me do no so ni se no the shop na wo so me na se di se ni ba di ya ni and I'm telling you, for young about this report, I've never done a thing. Hey, now, I told you, then now we are somewhere in our police. What is it? I some you dance here. I don't need to be a dance here. And today, I'm going to ask a robbery. One to two robbery with the house. The rest the real defense, only the inside the robbery. So the third in America, Mommy Mary. Demi mami Akoma demi bisa ne say we we nyina fa sabio your asil to be won close and then they ka say nkabra na nka oba na the police for the echiala na nka ya che Thomas e so so o ma oh yeah juma ya bono be de we are done all of them but now for inside the no pro so be kuma tra no the one that one we dey am ni do be then so no to no na me to ho kai Bible true no the be plan le ayo and am to say no and the ko jai no the be no pro no na say go to ka na ya go ga to ka no ya tin the friend ya tin ya be ba ho e the na be say ni na me say be am ni na e the ya na when young people and want to get to me. To the few young women, I say, no, can't wait to live at two. If you know, I'm a little sorry. Nick Bacho, Thomas. Thomas, and now to the Casa. They say, I can't give a message to some of them and no buy it. Some of them are some buy. Yo, Mammy Akoma, Miss O, Asana, your bay catcher Thomasy. Yeni mpanyufo bi adi ho nkomo omo se eyeduabo but ebia o se enyeduabo but mpanyufo na yeni omo di nkomo no asam na okan no sai ka ne bio pepepe me pese meka Thomas na anka na ye wi ye nyina ye wo asam na okan se eyeduabo na enyeduabo a ya ko kwa ye be na awu jo police problem awu jo police problem ntuma me ko wa kuma o se o mo wa mo yo yate me pa cho mami jira so ketua bi mami 1 second pe Thomas asam na girl ne ka kire no ka na etiefo nyina nte se ye duabo a na ye hu nye duabo so na ye hu wo se me ma oba sika na ma anje bi ma asase ne soro enimindi so wo ma oba sika na wanje a asase enimindi eni asase ne soro eni wundi mami pa cho se asami na oba ka kire no wo mu no me ba no kwa kwantra me da men say enti pa cho enti me pa cho sabio minim se wani afika kra sa asem we say so bi ka kire wa
eye duabo na enye duabo Mimi de minim duabo mimi modia de kitabai de minim duabo bibia enti we enye duabo me say mimi nim say duabo na enye duabo yo minim duabo bibia duabo ma ye da se papa pa so nyame no o level bia ni yo ye da se ye ba sa no to ankomo so biem yes o de ma no ni sika o de ma ni nyina waje na no oba da ana awase no be say 3.5 no kwa nyinyi nsai enti no ka say so ni tika ko nyinyi nsai dia wo je da on kan asoro no ko waje phone adana waje phone wata je hande sidi so wa no hande sidi so waje I want to know say 3.5 no wa fama na we na no be so no wa ni ya ba na wa ka se no and so can ask visitor ka try me say so wa 3.5 na ma na we kuna ya ma ho me kikan ko say someone try no mama ya da se pa ya mreni tin nka kwon ya betwe ne tenten na emreni tin na ya hwie a wada ma ya besan ya fro na ya ma abrante asia ka asem ni biem ya hwie a empenyufo etie ya ni college no omu nyina bebo am ya da asemi ya duabo anase enye duabo ntima me ejapoma ya da se papa na yenko doctor ho Next Scientific Herbal and Research Clinic Dr. Fishiapa mame afem komati we komo mi chu rem na pacho we eye duabo na enye duabo bi mo de me se nsuo ne de bodua okay asase ne soro de me nyanhu se eduabo a ye sheda kodane okay ise bia se de woka ahwefo ne mpanifo boaye boaye ni hu se eduabo yo ya da sinti enkomo no enyi we fidie no enfree ya doctor wie ya ba activate phone line samu nyina ma boaye sa se mo eduabo ana se we kono na suban kwa hwe wo no so baby ono de ho na ne speciality wo na wa che yimu ne ya boaye ni aba mi kese na asem ni nyina ne se ya boni dua ya mboa no ne yenda ne dua doctor akwa ababiem mejo so mame yo achoyenko yo abusiafo me mobia finchi apabiem na fe ne ya hye afenase ntima menka ne sa me fa akwanya we so na machi awefo nyina na NASC Scientific Herbal and Research Clinic nso ya de obi biara se asa mobia finchi apabiem na ye de aseda PSA na matwede amponyankopon se oda sukura ye nkwamu na ene nkomotwetwe efa ya pomoden ho enye brebia na esese wa woyare wotwen se NASC eba be kasa ansa na otu ana moaba afi die yetufu se men twen ma yare ma onipadua mu ansa na otu ana mo meka biem se yare ebe nipadua ni mu na nipadua na ekasa chose bibi nkoya de kire ne se ya jensemu yeduanu bebre ne sofaye ewo akoma yare ho ewo kidneys ene liver yare ho ebi mpo de omoda so dialysis e kire se machine bua eyi finfin nipadua nim saafo ni nyina ye nkofo adodo na no mo nta nko cheke omu nipadua mu edu be bia yare betima be nipadua nso e mo nkaye nana me de gisem kakra enam last year ye promotion mo bi kra frɛ bi frɛ broche ka se doctor waya die nyame nhyira mo fi se wose wa follow hospital se wo Ghana hegina ye nhyehyɛ ye ne de ye bua wo na yare no wose wo hu bi da even US no kra US no wose on tante saa de ne bi entene ye kasa ne yetiawa me kasa kire ni pakuo mienu de bi kan yo bi last year otu na pomuden ho anamo otua sika bebre ne ho anto no na bamobu abusianfo ma me nhye wo nkura se ayaresa no ebeba nanso ejina bibi so ansa na aba enti na me no betwetwe nkomo yi wonso afena yare na ba foforo a ope baabi akono me ne wo nkomo be mu ahu se so ope baabi do ni akira gese NASC Scientific Herbal and Research Clinic eku otoso miensa obi a ono de wonyare ai itinya ne ye funu busa na se ne ya ontimi nka bibia ankyerɛwo kan me sei ade ba ko hu ne se na wonyare ene ofirim ehwe mu akyerɛ se saade we ye nkomodi ekoso Ghana hapa na de man ko ba sa nyina ne se yare bebe timi sie nipadua no especially akoma yare na wonhwe ade be so mu no na de wo kɔ ene ma asem ne tiawa asemu America nyina ne se hospital na ye bie ye no ye bie se obi o yare omra obi o nyare nso omra
na ye bie nso se ye mpeso be ba betua wansi di kra wa bre so man mfaso ne se nti ne bie hospital ne ye share da kra machine de twa scan aye de hwe ni pedium ye liver ne ye kidneys ni pedium mu nyina ne ye sa koto machine a ye de twa akoma machine de twa prostate machine de twa awudie mu machine a ye de ye mogya mu ne junso mu hwehwemu na hwehwemu no a ye no ne boarding pa ase doctor bia I recommend him as a kwesa hwehwemu ni nyina na ukuta tete what 10 million aye nya mawo ne nendie ye ka ashobi ankura se na otwe ye simu we nye wachina nkwa o se ye kasase ya na de chie ne de ya na ye cha ade bi ka ho na emum na otwe we mu de ye ni nyina because obu ho a obetimi abo wachina obi betimi aba na de chie hyere so ma me se Saturday nkwa na ye nya adwuma ona eya ba adwuma bibi nti from Monday to Friday omuntimi ma ne nyina nso ye wa akwanya ma saafo ne nyina on Sundays asem ne nyina ne se bra betwa akoma ne free ai fa 3.5 de shobotom scan e twa liver ne kidneys ne o prostate ne awudie ne mo no bra be ne free lab bit say syphilis hepatitis B malaria typhoid ye hwe omugya mudunso mu sugar level blood group ne nyina nso bra be ne free na hye nso ma me say o balance hye ohoro and say o card say wo call so to because o ye je o card na o betua 50 cedis sana consultation so ye 50 utua 50 ma ne koye 100 Ghana cedis a ehwemu ni nyina ye free se wo ba na wo se wo nto adura obi ni woni asem obi wo mpo pese obe check no hu ne yare na wo hu adura obeto na oboa no ho abeto na adura yini problem bia ye de ne say ade ntina won sata ye chichiti ade ntina ho ma na wo hyehyew oto ase twon kase ne ya de mu ye wo ya eduma bi oni so biro wo hu so mu ayedu abroso bia na ye cholesterol bia na ye fat pressure wo chechire na kosoro na aba form esiche ya be won modro sa wo de ekobia sere so ma me se obo stroke akna to form wakoba bia na ba mabu yare bi wo mpa yebusa wa wontimi nchirechire mu yi woni se wanga sa ne ma nkoyie ewo ni padua mu na mom ansa na me de me namba betudwa no dudu a omakoma tai bo mu gidigidi obi onante kakra no wabre ya mo hwe yi fise ni nyina dudu na afira akoma no akoma ne kura ye nkwa enti we de akonya kasie we de ma Ghana fo nyina se ehwehwemu be 10 million no fa se obotom na betua wa card 50 cedis ne tua consultation 50 yenye bibia ma free ena mo hwehwemu ni nti ye be wo yare ye hawo ne yetimi amoduru ama ho ato ti asem we afi men sori kekese okọ hospital make sure say hospital na wo kọ no hospital be hwehwemu fiko ewo yare ye hawo ne yetimi amu ahụ duro aba ho ato enti fa number we niema special code bi na nsa me de code ne betu dwa na busiafo ye wo taifa ufa taifa ka usu besi wo Dabi bookshop no bisa Fairview guest house ho na ye wo kuma se so ye wa hene makokoben sanso na nkra ho ye wo Spintex ubesi wo Rainbow supermarket edo fa number na ba bia pese wo kobia no ye be kire ahema kokoben de osi station ho a no obisa se o konas we nya ira kwan kra number aba frɛ no age special code no 0244 12 02 69 0244 12 69 afro betimi afrɛ 0243 30 76 0243 30 76 mami asempa de etia me de ma asem nyina ekwawe ye na asem tietie nya ne se abusuafo men twen ma yare emo yare bo na hospital na wo say ye ma woduro nu ma make sure say ya ye hwehwemu ebra yare ne hyase ebra yare na duru ne yetiba ma yare ne woduro pote na ma ho ato mask de ye show bo say yare bia ode beba no enam hwehwemu ni nti ye behu na enam odu papa ni nti ho beto na ma me won moduro ma ho ato wawie no empanifo say baby a chechira aboa no ehwa na esane no enti obesa ba review na ya check ya we say baby e hu say problem na kwa na eno so ba review na untwa sika bia if you see pese hu say yare na kwa ampa so obetwa sika fufuro bia na ye wa duro bi
ene ye dia obeto te for number na bra me de ka sanyina ekwawe ye no number na ye 0244 12 02 69 0244 12 69 afi mi ha me number abefre so so 0243 30 72 76 0243 30 72 76 Moso for doctor na ne nyankopon ya do be sa no mo. Ye be sai ehia ye ba sese ya. Edro biem wey Akoma FM Ashanti Hot Walk the year 2025. Ye di ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifreti en. Bra, ye nante kakra ye mpane all the calories. Na fe ye nya pomoden e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi Sirimo main gate. Ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be piem e Asokwa Private School Park Astrotef no so. E ho ne ye be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie me. En sorry ahoto schools ahoto amotie me. Eni adwuma ku aka momrai ne mom ne nante. O ba no wase adwuma t-shirt esan se dwuma de no e be twaku e wo nia TV ene TV3 so obefa ho enso anya fan so TV no so. Kayo sa dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapon semediasa ne de dwuma de na sese so. Abofo matama ye de Akoma Ashanti Hot Walk ade bro aya me dima for about clinic or Chiaba powder Congo ointment Jovi travel for job and estate agency and a Daudaba hospital Akoma Ashanti Hot Walk bra yenante 1950 yemfanam for e hobe de baba. Edro biem wey Akoma FM Ashanti Hot Walk the year 2025. Ye di ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifreti en. Bra, ye nante kakra ye mpane all the calories. Na fe ye nya pomoden e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi Sirimo main gate. Ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be piem e Asokwa Private School Park Astrotef no so. E ho ne be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie me. En sorry ahoto schools ahoto amotie me. Eni adwuma ku aka momrai ne mom ne nante. O ba no wase adwuma t-shirt esan se dwuma de no e be twaku e wo nia TV ene TV3 so obefa ho enso anya fan so TV no so. Kayo sa dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapon semediasa ne de dwuma de na sese so. Abofo matama ye de Akoma Ashanti Hot Walk ade bro aya me dima for about clinic or Chiaba powder Congo ointment Jovi travel for job and estate agency and a Daudaba hospital Akoma Ashanti Hot Walk bra yenante 1950 yemfanam for e hobe de baba. Me increase volume no. Okay. Exactly. Yes, I need you breaking you know what I say ice breaker. But you where dey? Pachonya me adu madam. Ye dey nyamia se papa cho udin baby a ofri bai. Ya from Brahima Seidu. Brahima Seidu. Okay, pacho fi hin e bai. Meti atonsu baby am free ana say. Okay, baby I want say ana wherever. O bai what try you want. Baby am to go school level 300. Oko school no muni Isaka dey. Kande. Wa sorry. Badia you na one baby nti no. Woni baby o wa na waboa ye na ya hwehwe ne maame abrewa over 80 plus. Na wo ne bade nim ansa na wakɔ ne krechi nti ye da ase 0243114497 0243114497 0322498035 enche bia ye be ma mo kwan na mafrɛ na mame mbisa ensema maame ke oye am robber Minyan roba ba mafu bi ade da. O wi ade da. O wi alwan ade. Pacho me the boys bi nom no town eton force. Am don ba me krom. Ana ba ko efa minya ba ko moto ekoton ye. Eni tra ma me no ana akwa no ka che ma me se ni se na ade asi ana ya che. Tu fa moto. Eni tra ma me ne de. E che wana. Pacha. Omochi me. Etu. Pacha. Udi se no mo san yi. We do 1 week. No mo yi. Na otua de pakron moto kama na se de. Madam for no bi bra ko de moto no koye no. An pan bi twa ska na yi. Na o sai e wo etwe pentwa side wo wo ma me bai. Oboa. Mary, one fat etwa wo. Oboa. Me no ehia nam so onfa onji me phone do kwampo nyo ne yi loko no. Me do ko school ni nyakoto bi ne yi loko no. Teacher ni bi kwampo na the yak o school no kuro from. Ni nyakoto ne yi loko no. Eti me ka cha ne say
wo kwa mo bi no akoda kwa mi sehwi otwita o de ya na obodi odi na gugu ti ho kwa mi sehwi no akoda nti wo no akoda no o so na ma no wiem de na ye ma ni nyina no san wiem na kwa mi sehwi na ye chimi ni moto no mi no namfo ni moto no akoda madamfo akwasi o emesi ni mo no o so otu ego to ko rande no no akoda mesu mi nipa nti oba me nchen a mesu fa me ho adwene enti na o de ntwa wo no da me fa to anwo no na ne ma me sa o de twa wo no oba hwe no me ba me hwa ho ahwe no to opra ne na me ni ko hu ne wo so mo ma je se ye to mo se mo hefa krofum ho je se ye to ho enti ye ma me ne kan nyina wo boa no mo bisa ne se o se obi band fie se me ma band fie se me se o ma chitu e no so be wo pa kro ohun se me na me beye o se wo send a message into your suspect say wa oboa sa oboa ene so se o report ma police fo abeche wo wo se bas ma bu ne ba no en me ka che ne se o me enko check se me no nanyim na ana wo se odwa na me to me inside dey e wo no so ana no 20 married at night 3 years ni na bo ne dodo say ba ko pen ma dey ma bu no o ye sure pa chan wa fa to bia wo no fa to bia wo no sa oye odi to wo bia ma da wo se mark ye dey o se ne ko echi won e brush ne ko ho kakra bi enya no kre on kan kule ma me ne kan no kre wa so no on kan kule se ntina wa wo bebrebe na on timi enhwe ne ma no 0243114497 0322498035 bacho ubetimi afre why na obi a obeberebe no so e kan no kra won kan se mo mi won kan kule ntina 11 obi an patre papanko itu papanko ma me a on kan kule e fa ho ben scanning na fuma no kai honia ma me no tema me man ban scan dia de na won kan chen se ne ban nya ma chirindi ba fa mi se awa entok obade on netia e dia na be from enti mi no wa from me no na se mi sin pa de ntimi mpu nipa oba mi chen dia meji no enti mere no ho afono awo mi no so ma mi kai so ma mi nya idia se mi so se mi be ma se mi so mi fa mi ho adwene na mi to tiran be mi so. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me ba cho dini baby a okasafi. Me dini opare free aka. Yo, opare pa cho ye nya ba me na sem no, o hwa duabo na girl ne bo na nya duabo. Na me asema na cho no se. Duabo. Because so the Australia ata ti dia. Let's say ya dia. Because the cano and the show the Piania attack so and the Lipians to feel attack. The Lipa a show attack and a seminar by one can in the Diabo here and she a bit need to be Amma Abransono, the mama, a bit so it's also your per one about to win. You also need to know good afternoon. Good afternoon, madam. Yamia do now swear. That's all you are doing. Yamia's passion. Okay. You need the aba, you done it. And I have this in the I got a banner of this in the maybe and you have to here. One kind of thing, you don't buy a custom and the same cobra for custom. You can't say what the minute. What the minute. Okay. Maybe a coming and Cabrano. And then what do you say? Monka only a day, and not take up a physics. The guy will be on for money. Not there and done a moment because I'm in the way. And I don't know to me about it. Okay. That's papa. See you bet you one ammonia. I should be hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho di baby Alcasefi. You got your friend and seen with a full castle. And tell my Pacho way. You got I went to out to him. Look at something you know, too. Okay, come to Papa. Okay, so you know about it. You know, not for so many days, you mean from far.
Oku ka obi amana no one fama wo so ni nada ana fama wa kan so ya ni ke sie ebi ni ko ti ni so wa wo di na so ya so ebi ni sa eye so ya ti ni kan kra ye nsi wo to wa ka wa wo be ni ya to ya so ni so abi okay ni so abi okay ni ka so ni ko put me so no mo ka le cho ni ko ba ni so no ba ni na ni idea bo e je so wo tun fa wo ba ni so ni ko te aye ni ma ni so be ye yi aye ni ba o so mo so ma wo ni na aye for e je so ni mo wo bi ma ni na so wa yi bebrebe wa yi bebrebe na ka yi be ni bi ka be ni bi okay ya da se papa Yedase na acho mama ma clarity be embra eskana according to Thomas or Jeffrey girl no hono or si girl no ka se or the sense can ekwa akoyi nyinsen no e na Thomas ka chen se ni sika enye abortion enti ene sa dia won fa ni sika e ma no enti e pese ye ma clarity no e ba wa ka so ni de jai dia wo jini sika ana no kwa yo me pa talk that. Hello good afternoon. Afternoon. So, Pacho Aunty Bea au kasefi. Pacho me di Grace me kasefi kwa Yo mami Grace yeti o. Me Pacho. Asama sita me kan no. No me yidi abopa. Okay. But bra no no sama o di no so enye be. No sabi woni oba wo ho woni nani ma ne yi woni nani ma ne yi na so to mpew ati ase mpew ti esa no akata ofa no ho adwen okay na mi so mpew na wa ni ba onti na adwen so bi so be na no kwa na ye oba me pacho yo mami Grace ya da papa na mi so mpew na wa ni ba onti na adwen so bi so TV no why good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby au kasefi. Takwa, bocho yete. I'm called Born and Penny. Aside that, so Penny, you can only do one good food. And Penny, which is on some margin, not the same time. You can try to never every time I'm all this coming. Asama go me kan le o ko ni ni no se fani scam no point na o go ni ni to la ta chemme so ke dia na mi ska ni kan ke ma ni se fani scam me da se papa ye da se good afternoon yo Pacho Aunty Bea au kasefi me Pacho peja wanu ka mente Ekropon John King yo yeti o Akoma FM me Pacho me Pacho yeda say hello good afternoon yo Pacho Aunty Bea au kasefi Abdul yeti o Akoma FM 87.9 gwe me nse na yi no o ma no ni mo bi yete bia odana won tebe no na na to ko ni mo bi because we said the we na bi na December to December so e bi to December so hello ka se kana ro ko yi na no to se ni se no kana ko yi se de ande da bi won na o ma no na bi ni ska ko yi se de se ande yi sa all right okay yeah that's you want to do it and say no say dia dan so na diabo oh that's it hello okay wait me now so you better pause where me and say be account good afternoon hello good afternoon
0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho D, baby, how can I see? Yo, man can see me, it's you. Yeah, that's it. Going to me now, so 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho D, baby, how can I see? But the cafe here, Mina. Mukro fancy me too, why? Pacho, I don't know what happened. The ministry there, the girl, no, and a banana. No, I do money. So, free dollar and a banana. But why in the government training there at the Pinodium? No, my also know the man make a thing in a house in Lebanon or a Jimofo. In the city of the piano, also not in the girl, no, I am in contact and Santa in Abada. I can Santa in Abada, but it's the girl. Or age man, it's not my end. Also, maybe said, also, again. In the FM, so in the baby, the Sabano, what I put in there, all you need. No, mean, but I know, when I go to the cinema, I'm going to be enough cafe. But don't wait to move. But your mat, no for the name. But you're from Maggie, yo, Medas Maggie, of Refied. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. Yo, Akoma Munsam Jumedie and our Suguswa Utie Akoma 87.9. The Biada Ejwada Ekopim Efiada 1240 Ekopim say. No me san ebebo and I did Jumedie no ede ebro. Ene Thomas yaw every year enkomo na yebo ni sam no ni tofa boni nyina o se oba no wa boni dua ni efese mo nyina mo boaye e ma ye hwese asam no eye duabo anase enye duabo but majority of my friends are bread there obi ase eye duabo nti o se ye pe ho na mo tuo ni etu na yetimi edane sa dua no ede ema ye nia be meyi na ma me fa power specialist herbal hospital na award winning hospital hepatitis B so ope baby etu yare wase dia ni nyina power specialist herbal hospital hepatitis A B C D and E wahrawo ayekese sciatica asosisi assault ase unom pemu ebubu wenya ulcer kompo abomnim na ope baby etu ho yare ni nyina dia ehwa any power specialist herbal hospital kumasi owofe ase bosom chokwan ne so honom Jasbro filling station ye fra ho aya junction oduru wa obekwa kohu power specialist herbal hospital en cry so kwabenya pokwase ACP main road na obehu wonom takrade anaji estate oben anaji MA primary school no omunro a food and drugs authority agia tum that certificate ebo ho eduaya herbal malamix eno etu malaria ase herbatin herbal mixture and powder eboa ebusi immune system no se be yare wa bebre entimi eno endi esie jirigaji herbal mixture male vitality wo ye adwuma ni ye a ye fa wa de enchiche entipa bi nanom na obema no engineer su na enye adwuma yi cough care herbal mixture eno so obo ayetan obo wa kopa bi nanom na eduaya herbal tonic eno so wenum atoa na wa pebi anom ubenya bi e wo pharmacy herbal na chemical shops nyina opedodo etu aton and now person the doctor Eddie Enkomo a friend no 0244 544422 0244 544422 and 0200383831 home sweet cereal legume mix and so say toton brown den na ahodin wom na eno so empanyfo agya tumudi a wonya eyarewa bia no home sweet cereal legume mix we eyaye tom brown ya nenso wheat wom emu wom soya beans enso ewom na wote edin na ehye wono say sweet enti 30 minutes now the sija so wie na say
ompe sichire ompe nchine ompe milk obetimi edi ne saa openi nyina bi nso obetimi edi egum enkradi empanyimfo di akra from 6 months ekono so betimi akabi edi amano na wenya hodin obenya bi ewo poku trading KJT gate 4 ena Dr. Mensa ubenya bi ewo ho edum pizza spare part lane ena edum pampaso ultimate lane ubenya bi ewo ho KO adishare market ubenya bi ebuakwa ofeso atonsu ena tanoso ho nyina ubenya bi opedodo etu atoma na wa fred 0246697358 ena 0546921728 Thomas tese wo say opese edani duane ma bachan oba no ni nejai kra nejai adai dia ye die so madam me no bi na ede o yes adi nyina me no bi awo still na o so awiem still na oda so di machi enti kame oni so oni obi awo oni mama me no kura ya awe se me no bi awo na wo so oni obi awo na wo pe na oba pamma ne nkwai se bo mitimi pam no me pam na still na otefie obu kwampa de na wo kwampo no ma me kwatimi ka chen se oni obi awo me si fia biem me no adwane anu otubo ma no to no odina ge ne na eku ni nyina me kromfo kwampo ya awe se ge no oba me nchen a no the problem na ede eba obekritin tokwa woni se oni obi akoda taxi driver bi atwempuna enti wonu na twempuna no misuma kofa ge still na so raba me nchen me misum ye bema na de adi bia be di wo ana chese apart from mentiasie oni oba hofo akwa wo still ntokwa ba okọ no di wachi maya moja pan monya hwe mundi mo honsi bia sa nti wa hwe die nti na oba ne ma me se wo mpe wo je phone free ni sem ni nyina na still oba ne da ho di wachi onenim de wo hu no onenim de wo hu no na wa wo so dim de odi apia no da bi o ye sure me kwa me kan ko pa ta me nkwa duro so kura mpoda ni ma me se wa ye ne ba ne du onenim ko yampa bete fo ka ba wo ma 11 ko bia ne nipa 3 ba fa nko o se dey na ho de menka e de da bi tie ma me na sam de ye fa ma me na sam ba ha wontimi judge no se ne wa wo 20 kura no ne member 20 na wo a ye pa chere de ye fa nya asem e fa nka me be se me chere say wan ka say de nti na o feel say oba ni ntimi njai we chi na se de mboa na ye mboa na ye ntimi nkoda ni dua no me de mo me dua na wabo no nti na me de ba okay me nye se bia me wonu kompo ya we se me ne te no me ka me oba me nchen dia me no beda ba me mpewo eti girl na open no girl na open no 3 years ni na open no da se me wonu foforo de ba me hwe ni suban a emmoa emmoa ana boys ni hia no wi no koda no obeka chese boy me give me nada twane bo ni nyina so now tete ni nyina se Mary ni wiem e so ba still now so worry o say enti woni ne da ni nyina na o say nya dia o de ne ko ba bia enti obi ba 19 years wow me no obi o yes ade me no obi awo enti se me hwe akora no enti se dia o na woni dia open no ono se da ba sa one ne be kokun enti amaga no so asisa no ma free me nchen so you see se girl ne maami no wo de ne madodo asabi wa wo e de kana sem se wo ni obi awo e na wo girl ane na twemp na 3 years oba na one na beku no wokọ nti so no susu ni obi fofo sai ko wo ba bia wo be gina ba bia ka say sa oba ni suban ye e ye question na me bi sa wo no ansa na bibi beto obi no na ase kire wo ho you get it nti e fa maami ne madodo asabi wa wo a one mema dodo awo emetna ha ema me ka say maami ni suban ya anka one mema dodo awo unim de mema ede aye no ebi a oba we sanka ne no wo miensen e na aware amba na bema fofo be fa na ne no ko ware ya sanka obi ntina ba bi nka say ni suban na enye nti ene de twisan bonidina panecho teja puma pacho say o panecho wo de kwa so asem na America no mankani ya fachemi wanye den mankani ya mfanchemi na eden na yemboa wo na maami Japan na so mboa wo na duabo ne ndane because o mo frɛ na bebre na say eye no me nti panechaw na ye tu ne na so anamon a onya akoma pa no nso yemu ne enkoda ne duane mboa wo madam me asema me kan se nyankopon ni shila ana nyankopon anso na sa betimaje aje me kra fi mi sem eto ne de opa hwe no anane opa oma no ni hwe de nyame be ye nti mi ntwa na mo se eda ne duana ma
sa yedase Peggy ye na asem no Aunty Bea broken heart na ma bra yi kika oso onya bi da onya bi so da to ba cho yen ko Aunty Bea asem yo ho e wo se ye hu de we besi aka no okay e mofra ni mienu nyina ye nkwada boni ankasa Yesu maame owo Mary baaye na de Yesu maame nyensa miensa ni nyina hai watu egu wo asori dem na epiepia na Thomas ade yi frefro na frefro maame no me pese me manage se ne ba no oya kwada boni ankasa ene wo ba be hye be ma ono susu ya kwada boni enti oba boni na be ma boni na Aunty Bea o mo hye no maka o mo ntama pa hu maame ya wo se ne ba no wa asori dem abranti okwa abranti ho de oya we Aunty Bea bebe ya me ya ne se oka se a police for ehwa abranti all because se wo twitwa ne ba oni bra na wo se nka maame no report abranti di ma police for na nka omotia no oja ne ba na chidie bra kra no secondary school hu se abranti ni ne twempena no ene na wo se nka otia no Aunty Bea maame ka no kra radio so na meka maame ni ya wo se abranti one ne ba na twempena oh no nim so no so se niema bia no onya no emabiem so maame no to se abranti ye kronfo entakrabo o mo se ene tubom abranti ye kronfo ane ba no so ye kronfo ai opam no wakọ enko no asakọ maami yi ni fi ode ne ko mani nwana sla no wọkọ a onim de onya fra brante ho ne ba no okay onim de onya fra brante ho ne baba ni ni madwuma brante yi ye enkanya sanka maami ni hu adwuma abrante yi ye ete sa maami ni sa police for hwa brante ya ene ntempala ye chi na ebe chi ne ba na ka ho ashase ne no se ko ka cha abrantie se wanya me be na chi de me ma police fo achew ba wo twen ya kodu se otwitwa no bro no Aunty Bea ka no amamu a e ka ma me da so ma ne ba ne di abrantie na chi na twitwa no ko twitwa ne de o se ye bisa bi mo se toa no e brashe ne ko e di so bi na obe toa no ma no office do be ko school na wo tia na ntia na police fo enya ko kire nko nti no me de omo no ba wo twen ya ma du bunu ma wie Aunty Bea me ka cho bibi wo ho no mu a na abrantie ya wo jaye enu ti na maame ne de ne na yesi fom ana ebetumi aba se wenya obi fofra wo sene abrantie yi ye ka wo se nya duabo sa abrantie maame so eka so wo gira ne banachi na waka se ene se ya ka maame ne bana ko so waduru ha ana bana ko waduru mpanyifo nim se abrantie yi abo ne bani dua okay ba kan enye sa de no me se me so o mo mienu samfo a o mo di ni so se nkwala mu si so nyim yigu na we buruwe na Aunty Bea so na mo maame no onya na se de se enna on hwe no mo mienu nyina ntena se na se ye duaba Aunty Bea yam papa no obi ahonto no ma ni jira ne ba no ko echi wa nwe ya asema ne baba ndo kwa fa ba no Aunty Bea won ti bi nso ano ewra kakra bi eye duabo Aunty Bea ye beka ne se wodena no anya aka ena sanse mbise so ka ahohom som nti ye kwampe betimi afa so na guy ni make key statement bi a mepese metwe na adwensi so se ompel on de be ma ba no beda on hwe ne ho yi because medi ene mane ne nam so wa hwe na bla bo ya enam sa ye no so kunim sa ompel bi a enkone ne nkoda e ya de ha adwen nti won hwe woni yi no won tu ne ho fo ne beboa no yo ye das papa ha ene nen so ye de akoma mu nsam dwumadie no ye de ebesi se wonim se oba no won pɛ na mesrew ene no enkonkon koda be ma no won pɛ na ndi ni sika achi na won so enye de wo se oyɛ ene ade ye nyina yesua de edi efrimu ye nyina yesua de edi efrim na ye wi a ye nua be me ye ne betena fam ne asan akabio na ya hwe bebi a ye de asem no ebeto eye akoma mu nsam dwumadie adwada ekopim efiada 1240 ekopim se no miensa ebebo so wo asem bi na pesa wo de brain pepe ebusua panyin se Ralph ena little ya hwehwe ni nyina ye de bro enyi wa fidie no enfri ha adondom ye na kyina so ye de nkomo a ede ehwam ebebro ye da mu nyina amase